Hello and welcome to Notice Dialogue of North Window, a dialogue to connect the people of North. Ngasi ko na Notice Dialogue to pudun luxury ba topic asi murder of 3 women and 3 children, ruthless act of terrorism. Minungsi leitana miyoy bagi minungsi amadi thaujan machet ama phawa yaudana miyoy bagi morality habado tungin naramakanda apikpa karisu khangjadriba maron phawa thoktriba aduga kanana maitino kanana kukino haiba phawa khangdriba leiriba conflict asigi maram karigino kaigino mayamjina hatnarise habasigi wan to karisu khangjadriba angang ahum aduga loidana nupi ahum haiba tare miyoy khunaina conflict punamakta lanpham punamakta ikai khumna uliba aswonba miyoy bagi sections ingi manung da leiriba nupi oibising miyoy taruksi hat kre haibagi wafam si hojik formal or informally masi loinamak kogi confirmation oyena loba yare maramdi hojik phawuda miyoy ahum ge si bhaksang apikpa chetha nipan jak shuba angang amagi si bhaksang ga loinana nupi ani ge si bhaksang se hojik jiri turel lagi fangre jiri turel amsung barak turel ani gi itin fam jiri mukhairaga khangnari bam fam asidagi asan rifles amsung manipur police na lokhat ki wasi bhaksang ahum adudi tha nipan khakta ngairiba maron thokchadriba kariju khangjadriba apikpa angang ama loinana tolem thobi tebi chahi kunthraga mathoi amasung magi machanupi tolem thajaman pi chahi nipan sini aduga punna miyoy ahung ge asi bhaksang se hojik phange aduga miyoy ahung ge asi bhaksang amana hojik se phangdri tabu haiba miyoy punna maksi leikhidre haibagi wafam simadi ekoi official or unofficially masi confirm oyen ekoi lobo yare laiba fibam sina manipur da leiba miyam da angak paphang na pen da nungai taba amati helpless oba situation amada hojik se lei maramdi mara leijada ba icham chamba civilian taruk hatoki ba haiba sa masina manipur miyam da choba china amadi maichak amu oibagi film dane hojik laiba se masiga iroinana khoisaunaraba miyamna ngasi manipurgi makok thongba luchingba sing maroina MLA singi yum amasung minister singi yumda thomjan bagi visual de mayam ubiri base ngasi mak hojok jik maksi manipurgi tonga MLA sing Karam Syam RK Imo MLA Nishikanta MLA Keba MLA Sushindro hariba MLA mayam sigi yum da thomjan ba yum thongjal lakanda ate khai thoan ba koshang norba miyam ne even yum mai thabagi tangkak phawo yauri madugi visual sing mayam da uchari masida natana manipuri kaching koya punamak ta haiba tare yari pokta kaching da thawal da uri pokta tidim rota kwakaithil da khurai da lamlong da hata da amadi chekon da tongan mafam sing haiba tare mayam sida hojik lambi thingba tayar mai thaba ifiji mai thaba na chingba khongjing mayam miyam gi makei kan changchali haiba tare undeclared oiba kana madan lauthokta general strike amgi mami hojik manipur gi leimai da madugi mami tari haiba tai hojik si miyam da angak phangna khoisang na ba luchingba amana luchinga kan da hobi ihong na taba miyam gi haina roba tawdana mafam marang khangna tholakpa miyam gi ihong makhak hojik miyam gi mitmang du uri magi leiba jaga da thola kan da lambi thingba ki khongjang miyam gam na kan changchali hojik si nupi ahum amati piiba ngang ahum hakhibagi thawong ase miyoy bagi minungsi ama phawba yaudaba terrorism gi thawong ni haidana miyoy nakal kaya dagi tongan ba lupsing yauna miyoy kaya na condemn tawnar ba leptre masigi pendaba yam emotional oiba yam disturbing oiba situation amadi manipur da leiriba praja punamakta mikup sida leiminari habatai masida mapung ne khana lebing da makta ngasigi marathon dialogue se koini sinjabani miyam gi interest ta mayam da hojuk thoiba thodu othok mayam gi visual mayam da pudun laksage madu mamang da ahamba round gi oina ngasi ekoi dialogue ta election very experting term oksege ahamba term okcheri manipur gi sangnai rever senior citizen and active citizen pabung colonel Sarat Singh retired army veteran ai pabung term okcheri kai khunu ocheri loina manipur gi masak naiver civil society gi luching ba ani aduga ekoi gi manipur gi leiriba community composition gi inclusive oina bagi namangta pudun lakshabani ekoi gi Hanazu Hypatare, Lady conflict Mari and Manipur Santi Holang, Kanalawa, ZUCM President, Ikoza, Meibon Phaomei, Ozabuta, Nokchika Kunbucheri. Thank you very much, Oza. Lunana, Manipugi, another renowned social activist of Manipur, Lady conflict Mari and Handaki
sigraba hatokpigraba mihatina hatokpigraba angang ahum amasung nupi ahum asigi thadokpiro haidana yamna kanna kholau laukhiba haiba tare from all front social activists SM Jalal Uncle Jalal musu tam nuksari kai khun thank you very much ahan bazi ekoi before going in depth hojik leiriba mapungoina numit new taru haiba tare fadunu puki bazi Yoyam Rani Devi Chahi Umpu Hello Revenupini Haiton Devi Chahi Kunmanga Aduga Singhang and Basing Chahi Ani Makai ni Aduga Akogi Atopa Tolem Tobi Devi Chahi Kuntraga Matoi Amasung Tolem Tazamanbi Chahi Nipan Mayam Si Puna Mio Taruxi Ekoi Paraga Pukivani Aduga Nasi Mayam Tazaram Basi Mio Bigi Minushi Yangaga Sungsui Shudana Angang Amadi Nupi Singasi Marale Javanate conflicting Mokoi part Amanate Moji combatants Nate Kulai Paragal and from the landing Novanate Sweden Ichamcham Mission Tadu Pirkani Haidana Sato Rubani Maduki Tazava Punamatugi on a Tainabada Mio Taruk Asi Minungshi Latana Tam Tiba Mong in an egg of terror Mokoyam Hatopi given Yampian of Tawoni Masiga Luina Hojifa with the little young reactions Mayampuna Ming Daminasi. Hojik mayamna ubiri vazi notice window na fangjava ekoi ground report amadi ground zero gi ekoi phangiba visual mayam tini aduna mayam miyeng tabiyu aduga makhataba ekoi dialogue sigu mari lena experts sing opinion sing ai laksake hojik forward the tonga tonga manipur ge kachin ko ya mafam sin bthungna ekoi general strike si undeclared haibatare lambi thinga kholaga tawbagi mami si tare aduga hojik hojik ko breaking news in Imphal West district ki hojik curfew thongre Imphal West district na konma mafam singda hojik total curfew thongre masina this is the latest information and breaking news coming to you aduga hojik myam da ekoi leidiba ground ge situation myam ju una bo nazar rakke hojik manipur gi MLA humpu si gi manungda MLA RK mo MLA Nishikanta MLA Keba Minister Susindro amadi MLA Karam Syam haiba ekogi MLA amadi Minister Singh yumda miyamna thomjanba yumda amang ata thoanba thugai khaiba amadi khoshaunorba miyamna yum mai thaba phabu yawba khongjangsi angakpa mongda changkhari haiba tare hojik leiriba phibam sida ai hambaji ekoi visual amaka unna bona jage aduga visual lugi matungda ai makhata ba ekoi discussion ki tangak chi launaba hona jarake ngarang si Sarat first na ekoi Mio Ahunga si Haksang si Jiri Mukaina Kangari Bompum Sidagi, Lokot Kivani, Aduga Makochi Kanano, Karino Haidana Mayamna, Kanga Dragazu, Torana, Hoboga Chinagi Vazi, Mio Taruxi, Tiva Pangana Levanina, Makotaruxi Manunda, Angang Ani Amasung Nupi Amase, Sweden Werangani Haidana, Asato Romani, as expected, Madu Edame, Hozumam Visuals Young Minas.
ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯔꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯖꯦꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯥꯎꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯟꯕꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯅꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯩ ꯑꯣꯏꯔꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯁꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯄꯨꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯨꯗ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 이론도 hinga가 군아이세 아무리 박세 거의 군아 먹는 박세라니 이제 보면은 야 돈은 맞으면 빠이고 아니 나트라가 뭐 거기가 불에 배로 냈대 해서 이것이 이제 된다 이제 누가 이렇게 이자이 주고 하는 거지 아이기 이문에 먹는 돈 Bazaar cài đi, bazaar đó không đi. Ai polisi kan ada sih ba? ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 12 ꯃꯈꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯃꯈꯩꯗꯣ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯋꯤꯃꯦꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 12 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯈꯤꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠ offensive ama moigi mathakta changsinggani habagi government gi firep lei haidana aikoi sources ta phangki laiba wangdi mara leijadaba micham taruk including tha nipan gi maron thoktriba angang yauna angang ahum gi pusi se minungsi leitana hathibagi thong se pawung kamai yengbi karamba ek ne khalle masiba miraj manipur se hojik akoi parja akoi si asokem matik karsu leiten urakpa adagi angang pisak pipa angang bo hat pangamakpa adi nupi da khu tharak pe sidi mioi bigi sajat lisati amhong natre toi ba thodok sing se thoboi chokna hainingai leitana nungaite tumba yade saba yade aduga masi gi root cause se akoi gi phamnai be singna adi root cause suspension operation adi indigenous masi akoi na chahi kun kunthra dagi sum कोजे से थीजंद्रे अखोने डिस्कस तौरीबसे सही था 18 सूरे डिस्कशन ऑर्डर तौरीबसे था 18 सूरे मसी सोल्यूशन दी आई क्या परखनो खंगजते अदुना अमरोमदा मसी प्रजाना हाइने डिस्कशन ऑर्डर तौरीबु करी सोल्यूशन नु करी नोना अदु अखोइना खरा हाइजबती प्रजा की अवाबसे अखोइ प्रजा की लिमिट ऑफ टॉलरेशन से मसी सरकार से नाइब्रा टेस्ट तौरीब्रा खल्ले पुकेन सेंगना सरकार से थबक तौबिन मदे सुमाइना ओइरोय सिगी कमाई तौर लोसनगनी हाइबसी मोय सेंट्रल गवर्नमेंट ओरो स्टेट गवर्नमेंट ओइना मोयना लक्ष्यन्द्रेबा फजना मोयना वाखन से खंड बिद्रेबको अखोइ सी लोसनबसी यामने माइनर प्रॉब्लम बसीदी अमरमदि इंडिया की लेवल लेंगती अदन इवन से angang amabu sumaina torok bai besidi loirabani miobigi angle aduga makoi si indian gi foreigner ni moida akoi india gi
blood natam ni na makoi de minungsi ti suba phauroi moi si akoi Indian gi blood na tiam aduna moi de minungsi pokriba sanga gi lamche sa chali ba se ai di amorom da moi na tong ni mong de taw re pang te hai bi ai makoi akoi gi kasitaroi aduga soi ri ba se ai di kana de se akoi government ani maksini center ge su state ge su ni aduna moi na tawbung thoba thabak tok domina parja se shop target orga akoi hat patu pas mansun tori bani adu hauji curfew thamaga internet thingje laga parja bu yum thon basina masi aina ngasi hai hoge masi dino the way government ma run to bi khudam nate ko se bab nate masi go parja bu namda go sakti di world nomoina bom na top na namda banga moi maram di masi khudam se akoina be namdu ugrabni world mafum gudi makta parja se namda ga upay mule makhulai mule te bom na top na namda biab nate masi matam mafam khangna sarkar paiba sarkar selariba singsin wakan khandabam sangi makoi lotpham lairoi makoi gi chenbam lairoi aduga parja sidi moina ts to matam se sum sangtoi gi mati parja gi ning nuai te basum henjaladi miyo si ba changbagi wakhalam lakne ba madugi limit of tolerance se masi limit se cross so bani nem ai parja da wakhan je mayam da thamjage aduga jiri hai bu mafan sidi aina hek masi 3rd May 2023 dagi masi India akhoi Manipur angle da yamna strategic ube point ai parbung de tham apnung lerami ai complete terrain je khangje ba aduna moi sina jiri logi bada makoi gate am lere open am lere akhoi moi na phangba do adum phange moi na tali di ma adum phanga bani masire de jiri si Manipur government totally ni regulate oiba akhoi hodong thado pham na khanba pham amni masi parja jiri da kanana sakine jiri da kanabo official sing che moi thabak tawti ba posting ta de jiri ge ene chalu bada chahi ni mangdo jili ki police station do mi tara mut leye ad totally neglect oibani neglect hoji chori ba se angang moi taruk lai hita ba se aina wari saje jiri dai gi mi thama lai wari sabda moi lalo district tok ba gb ka wena punchi ji hing na bagi lalo district tok ga mayam du pulap lai bani moi phagi ba se atopa in hygienic ba mana jiri se hoji strength se akoi gi police strength se IRB Manipur rifle adagi commando akoi gi angang sing loina ma jiri da akoi gi e maite gi sing se ma se jiri thum jin ga dabni jiri kan gi di maite kan ga dabni moi asana pla BSF adagi India na me akoi we cannot depend on them moi di akoi kan na lapne te akoi lusen lapne si wakan thang dabni ada jiri si yamna strategy ko boy ni ai yam sangna hairaga ai nuai te ba yam lakani ko aduna ai di yam nuai jodi ado arm force special power ke impose to riba akoi jim ai yam nong ninge moina hariba double engine ka ni kari engine no yiti kari tare double engine ga BJP double engine ga ye hojin arm force special power am glai sin kari engine no reverse ge ade thori na tro yisa Manipur jo reverse ge ale Manipur totally low rabni kai no ne tha tram banji akoi progress bo hai se ta drabne ba destructive boy ba ama ata atni uri ba sing se are kitang no me ka tre akoi meitei sin kya am bhap ta diga phi phajana chelaga as wathi warengi meeting me amam toroga kana the scheme adudagi vote khomba khopagi adumaina suaba aina ngai di suaba siba Congress party sin sign tor ngasi mai holi sidai da amu mayam loina mo khopchele ibungo ai yam sang hajaro Manipur sidine loi bangai ri badu tare punsi loi bangai batare Manipur si ai volcano mo samana rabni ko karam tum pokhara kene du khangdrabni volcano ni hoju late basi Manipur si volcano ni karam matam to pokhara ka ge habase tambangam dri visual sing happy hojik lai riba tonga tonga MLA sing haba tai hojik MLA local gi da mukthom jala ka da MLA local na mayam da ko gi ofam khara phungdok pusu lai ri aduga mayam na hojik ubiri ba visual sing si hojik tonga tonga na MLA sing MLA arkimo MLA nishikanta MLA keva Vincent Susindro aduga MLA karam syam amasung MLA local masigi yum sing da ai khoi changshan ba aduga yum khara dana ikoi amanga ta thon ba yum mai thaba fo yaw ba aduga khoishaunor ba mayam gi piendo ba mayam adu phungdor pagi visual sing ni mayam ubiri bese ai mathang ji oza mai bon da laksage and oza da lakna aina breaking news samkhok mayam dong thamjage
how's Imphal West amadi Imphal East ani total curfew like respective DC na thokpa order ki matungina how's Imphal West amadi Imphal East se how's phawda total curfew khudak tagi chanaba haidana masi breaking news oina mayam da thamjari ai oza da laksin basi oza ahan bada oza what's your reaction ngangi pawsi tabada oza kamai expect wi aduga masigi hadaki leidiba conflict sida thodok mayam thokre ta on both side civilian mayam sigre adagi icham chamba angang apikpa amadi mara lejidrab nupi ahal haiba tare civilian mayam gi punchi mangre aduga hadaki thodok si madi yam ta sengna barbaric oiba human civilization gi worst point amani haidana ekoi thamoi da faujai oza kamai feel tawi kuni yingya base ngarangi koi confirm torba missing mi tu mangki badu mi khara phangbagi confirmation leiraba aduga siraba ahum manga taruk maksi sirena confirm loi mak tore aduna hojik leiriba asida koina yingmi abasi kamai toge bo pha khaba missing adu kwai da lubadi ekhoi hairiba mi taruk sikaida gi phaki bano habisi adu leiriba masigi irang thokpadigina hojiki ma jiribam da thoriba atopa thoriba jiki image sing leiba adu lilik kem leiba singphau phaga puraga hatpa ngamba asingumba gi tanjara pada phau koi government na hojiki maru bese yengsin bidabase masi han hamada ina penjadaba maka hano miyamgi da aina appeal to jai masi yam pende yam condemn tawi toriba government gi central government state government masina toriba mong si yamna chumda plan yam safety oidre basi masi handaki imung manungi mituk sikiba sina masidagi ekhoi yamna risk laido manipur ne na ai thamdagi ahana amada aduga masida koina yengi abasi ekhoi hojik leiriba me 11 da thokiba issue dugi continuation lapni masi ekhoina madu mamang da ekhoina yengi abasi mamang da tha ama ani madi khra peace la adra na miyam da thamoi da leiriba phauri ba punma ki parjadi phauri adubu masida khudakta lakpa 11 gi incident de matham magi ko khulamba attack to rubadegi nupi masa hum hundoramba makak sihiba masidagi na mo continuation lakpada asigi hairiba same adudagi phara pukiba meter phara pukiba adubu burak hatuk piba habisi aina thamjaling point aham bade smain towi masi angang singji haliba mi aduga nupi masa aduga mau khra yaure 20 thani pan aduga sahi ni pan aduga sahi ni makhai aduga 31 60 years yoba mi tuk ma hakiba se aina chumyeng mode moi si am innocent oiba yam angang oiba aduga yam thamoi yam sokne leiba aduga masigumba thodo ase aina angang pisak thani pan khaki angang sahi ani makhai khaki angang hatpasi masigumba gi thoina pharaga hatpasi masi ekhoi Manipur sina ahan basu oram basu ya ina khali si India mungdo osu atopa do osu basing mari to na dena lawe do 100 thori ba issue si amna condemn to biya ba aduga minung si khangdaba aduna masi minung si khangdaba kamaina lapno haibam tamda ina smaina yimu ya haiba akhoi Manipur leiriba akhoi gi kangrup masen nuaina da leraga su Manipur masen oragadi haiba Pari bumi singdo asing bo Manipur leiramba isin kuki oramba taragasu masi angang singsi ina save to ran khalamani adubu masi hatok apa habisidi ai hali bumi singdo Manipur gi asing Manipur gi oiba kuki orsu Manipur gi oiramba ina lojei minung si yaudana halabnina noi bagi thamoi da phariba Manipur parjamiyam da Manipur parjamiyam leiriba jati toa mero minariba punuma asidi Sounders, corners, mi hat patupa, aduga minum kanagi innocent over missing par patasu, yam cooking the parsu, tado of yori, aduga question of mutation the parsu, tado of yori, adu hojiki angang sahini pan tani pankak. Sahi ni makai tani patu kanagi sahini pankakta yariba ahumado. Madu hatu pangamba wakhalon leiribasidi asengba Manipur gi oiramaroi mi asingido aduga outside country atopadi gi lakpa aduga mi singana masigi thodoksi edi thokpani hen lawi manamdi
मरमदी मिनुंसी याउद्रेबा मिनु अखोई मसेन खन्ना सेनरसु अखोई मसेन ओइदि सिफाउदी अखोई तौबिफम थोकते ओद कॉपी भी है सिफाउदी हिंगनबा अमा अहन सिंग हतोसु मसे सिंगसिदि मफम खंग लौसुनो मफम मका सेफ ओइ बियाबम तौबंगुदबदो मो जाति पुंद्रबनिना मखोई मणिपुरगी ओइद्रबनिना मसी हतोपनि लौई अदुगा मसिदा इना थबदनिमु पोइंटि मसि ला इसे कहिनो हंदक मी अंगांग मरोन थोक्तबा कनानो खंगदबा अदुवा मसिगुंबा हलकपा सि कयदिगी कयगिदम हलकपनो हबदो कयगी पॉलिसी सोयबनो हब आइना थमदनिंबा अमले मसि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई एजेंडा सीक्रेट एजेंडा कंबा लेरगे होगी मणिपुर थोड़ीबा इहो से मे 3 की थोपदगी मतंग लापा सिदा इंडियन गवर्नमेंट की कई कंबा सीक्रेट एजेंडा लेबगी दमक्ता मसी होजी फाउ हाइरिबो कम्युनिटी अनी का कन्फ्लिक्ट असिदा वहाई अमखक्तसु नतोक्लबगी खामबगी ओरसु इंसिनबगी ओरसु लेबम असि तोयसु पजामियामदी असि अखोई हंगफम थोपनेबा होजी कईगिदो सेंट्रल गवर्नमेंट मसी कईगिदो मसी तो ओ नोय तोयसि याद्रे अदुगा इलिगेल मियाम चंगसिले अमगे ओरसु अनिमक किसी तोरिबो मियामसी यामना मोंग तादबा मी रेबा अतोपरे तोंगनतबा असि मसथरफाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मरुना प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमसुंग डिफेंस मिनिस्टर ना कईगिदमक वहाई अमकपाव मसी तोकनबगीदमक कोई मणिपुर की असिनाव मैतै सिंगसु हाइदे कुकी सिंगसु हाइदे मसी तोनु तो हाइबो वहाई फावसि हाइद्रबा कईगिनो सही अमा अनि संगसिलक पाव अदुगति मोगी कईगम एजेंडा लेबनो अनुगा अनिसो गवर्नमेंट मणिपुरना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर हाइजनिंगी मो मसिदा अखोई रिप्रेजेंटेटिव ओरिबा 60 एमएलएस मनुंदा 10 एमएलए दी ओपनली मसिगे अगेंस्ट दा होजे हाइबा वायलेंस सथरिबा कंगुपनी के इरांगसिदा ओपनली सपोर्ट तोर ले 10 अमदी अदुबु 50 लेरिबा एमएलए सिंग और चीफ मिनिस्टर दी 50 लेरिबा मसि एमएलए सिंग सिना कईगिदमक सेंट्रल गवर्नमेंट दा होम मिनिस्टर दा अदुगा सेंटर दा मसिगी कईगिदमक मसि हौजुपो सथरिबनो कईदोरिनो हाना मसि कनोगिदमक अखोई गवर्नमेंट पारिबा ओजे स्टेट के लेपे पारिबा एमएलए अमतना होम मिनिस्टर दा हाइकिबसु लेते अदुगा ऑनरेबल कनोगिसिंगसु रोमक होम मिनिस्टर एमपी अदुगा कनोसिंगसु रोमक प्राइम मिनिस्टर सु होम मिनिस्टर सु मसि खामबिरो तौफम थोकते अदुगा मसि लाली हैबा एनी एमएलए की चिंदी के अमफो थोकिबा हौजिक फाउ लेतेन लौजै अदुना हौजिक लेबो गवर्नमेंट हाइबो मखैसिदी अइना पामजबदी कुकी वो सेबने तबा मेते वो सेबने तबा हौजिक की तोरिबा एमएलए सिंजे को मेते वो सेबा कुकी वो सेबा कनी सेंट्रल गवर्नमेंट वो सेबा एमएलए कना यावगेबा सेंट्रल गवर्नमेंट मसी तोरिसि लाले मसी खुलक तोहंगदबनेना हाइबसी कना एमएलए चोंथोखरगेबा मसीन तापदी मसी इरांग से मतम खर चथखिदा माले एजेंडा अमलेगा संगसिलक माले है लौनिंगे अदुना मसी को लाप मतम सिदा कोइना टेररिस्ट सिंदा होजिकी मसी की दा होजिकी हिडन एजेंडा है वो ऐना थमजनिंगमदी हिडन एजेंडा है वो होजिक लेदिबा होजिकी मतम अमद लोथोखिबा अस्पा से हंद थमजले होजी अंगांग तरुक मी फारगा हातुकिबा हेक पाव हे कंफर्म तोबगा अस्पा के केन मु थमजले है अरे अस्पा थमलिबो पोलिंग स्टेशन सिंगसिदा एखोइना हाइजनिंगबदी थमजरगसु बोथ साइड की थमबियोबा अनिमक की थमबियोबा थमने सिंगल लेरे है अस्पा लेरे अरे अस्पा लेबी थबक तो फजन पांगथोक पिरगा तौबिरने फगनी अदो सेंट्रल गवर्नमेंट की मरौ लेबदो मानबदो सुम मानहनबा जो होइना ख कुइरा का फोंगलकपा 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 असिगी थबक होजि अस्पा थमलकपदिगी मगोगी हिडन एजेंडा लेरा माले हेबसि मियामना सुम ख सिंगलिबदो सुम फोंगलकपा मसी सिंगसि अथुवा मतमदा इदि मणिपुर गवर्नमेंट की एमएलए सिंगना होजिकी सेंटर दा पेंदबा लाउद्री अदो पजामियम दी सेंटर बु पामदबा अदो स्टेट गवर्नमेंट बु पामदबा लाउरे पजा की पेंदबा दे लाउरे स्टेट गवर्नमेंट के एकटसु लाउरे सेंट्रल गवर्नमेंट के तसु लाउरे तौबतबो
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯂꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯆꯧꯕ This is a big question. ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯐꯥꯎ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯄꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯔꯥ ꯃꯁꯤ MLA ꯁꯤꯡ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯋꯥꯔꯕ ꯁꯤꯔꯛꯄ ꯐꯥꯎ MLA ꯃꯈꯣꯟ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯁ ꯈꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ओके ओजा माइबोन यामना इमोशनल ओइना ngasi मणिपुर मियाम की पेंदबा खोलाव मयाम दने हुजुक लाउरिबसै अदुगा स्टेट गवर्नमेंट की मथकता लैबा पेंदबा अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट की मथकता लैबा पेंदबा मयाम अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट की अरुनबा पॉलिसीज अमदि प्रोग्राम मयाम अम लैबगी ममी से तपना तपना फोंगे हाबगी वाफम मयाम अम फोंदोरगै अदुगा फोंदोरइबसि अदुगा हुजिक कईगिदमक्ता अखोगी रिप्रेजेंटेटिव सिंगना सेंट्रल गवर्नमेंट की मयतो वा ngang हाबगी अचौबो हंग अमदि हंगी मरकसिदा हुजिक लैबा फावबगी अपडेट सिंग मुक थमजगे MLA Arkimo, MLA Nishikanta, MLA Kieva, MLA Minister Susindro, MLA Karamsyam, MLA Loken, Luina Hojiksi, Hojik Latesta, Wankai Kendragi, MLA Ekogi Arungi, Da Muk Thomson Bagi, I could visual sing lae, Aduga Hosipoda, I could talk on the MLA in the Miams, Horakanda, Maro in a Kaitindi, Massing Katangi or in a Hambagi, I could visual Karo Uzavaduni, Adubo Hosiki, Live Mayamzi, organization Amana, not going to look on the Luching Bagi Maminati. My case, like Kanga Miamgi over Tongan, my case, Mamzi, Langnaraga, Koshana of Miamgi, a shaw woman depend about the Pongor Pagi Mamini. I and Kazala Laxake, Laxating on the Hosipo, the labor, I could give wrecking news in Mamda Mohana Tamzage. Imphal East and Imphal West magi lady respective DC na thokpa orders ingi matung ina hojiksi total curfew khudak gi chana ba hogre masiga loinana hojik miyoi taruk si re habasi confirmation leire punamak hat ki habagi madugi confirmation ma yam chauna leire madugi mangoinena hojik Manipur gi principal opposition party oriba kugi Congress party gi Manipur Pradesh Congress Committee की President कैसा मेगा चंद्रन थागलक पा मागी Facebook अमसुंग X थागलक पा पोस्ट में खतंग आई मैं आमने थमजगे इमा मणिपुर I am sorry अपिक पा अंगांग अमा barbaric ओइवा savage अमदे शैतानिक सिंगी मखुट्टगी कन्बंगम खिदरे आई बुंगापियु इमा मणिपुर था खरदंग सूरीबा अपिक पा अंगांग अमा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट तगी हातखिबा मसिगी मथक्ता नुपी अमदे अंगांग सिंगबु हातखिबसिना मियोइबगी मियोइब खुनाइगी कॉन्शियसनेस अमा मालेम सिदा लेरिबसिदा यामना चाउना चैथेंग अमदे चैना पीरे हारिबा थवंग असि टेररिस्ट की थवंग अमा ओइबदा नतना मसि ख्वाइदगी क्रूअल अमदे सेवेजरी एक्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मियोइब खुनाइगी मयोक्ता चथबा ख्वाइदगी तमथीबा अदुमसु ख्वाइदगी लुजदबा थवंग अमनि हाइदना अखोय MLA का समेगा चंद्रन फोंदोरकली पीबा अंगांग मचासी हातखिबसिगी थवंगसिना मालेंगी ओइना ख्वाइदगी थाक नेमबा वर्बरिज्म अमसुंग मियोबा खुनाइना सीबगी अमसुंग ख्वाइदगी पाप सेलबा थवंग अमनि हाइदना याम पेंदना इरी अपिकपा पोपद नाइबा अंगांग अमा फावबा कनबा ngamdaba अखोगी डेमोक्रेसी असे दा अखोइना चटकदबा लंबिसी कदोमदनो कयाम कुइना हारिबा बर्बरिक अमसुंग सेवेजरी गी थवंग मयाम असे अखोगी नुपी अंगांग अमचुंग पोपद नाइबा अंगांग सिंगी मथक्ता चदहनगदगे हाइबा वहांग सिंगसी हंगी आई मोर बाबदे सिंग मयाम द पुदन लाक्सके हौजिक आई अंकल जलांदा मुगाक्सके अंकल आउट ऑफ द वेरी फ्यू हाइबा तारे हंदकी मियोई तरुक से फाग्रबा मतुंगदा यामना इगान हाना थोला कांदा मोय हाटपे यारोय अदो मोय कन्नेदबनी अमसुंग मोय सिनरकदबनी मदुदा दरकार लेबा नेगोशिएशन फावदा मतेंग पांगे हाइदना थोलागा स्टेटमेंट पीबो उजावे ममांगदसु मियो एनी फाकी अदबो डायरेक्ट फबदबगी मदुगी मियो एनी सिंग अदुदि थादोरखी हाबा तारे मदुसु याम कन्ना अपील तौकी व्हाट डू यू फील कमाइना फील तौई हौकिबो नुमि खरनी सि मखोय थादोरकनी हाबगी अपिकपा अंगांगनी नुपीनी सोयलन थादोकपिरकनी हाबगी आशा तौगिबा लेब्रा अदुगा मोय थादोरकनी हाइदना खलमगा मोयसि सिरे हाइदना सुमनगे था निपांगक सुरिबा मरोन भौथोक्त्रिबा अंगा अमा हादोकपिरमे हाबगी पाउसि तारकपा फाग्रिबा पुनमक्सि सिरे हाबगी कन्फर्म रिपोर्ट से लाखो मतंदा करी फाउबी मिराज अखोइना हंदकी थोइबा अखोइगे वायलेंस कन्फ्लिक्ट सिगे मनुंगदा अखोइना यामना लाइबक थीबा नुंगाइतबा
adumba thamoi shokningai oiba thautok kya ma thenagre mamangda 2023 gi May gi tang ahum dagi horakpa adumba violence gi manungda maman yamaba adugumba phiji gi mani kya akhoi chatkhre yum kya akhoi mai chakre tangoi takhre duga akhoi gi nupi kya akhoi gi awa maisa kamsung tengtha khol akhoi khunai sida nillaga leikre tongan tongan ba makhalgi tahai daba uhai daba khunai ma da yengba yamna wa ba nungai daba adumba akhoi situation kya akhoi Manipur khunai na ukhre masi yamna sangmalle yamna henman gre haidana masi yamna nungai daba thamoi da akiba aduga maisak akhoi tungi future karai da no haina akhoi na kagauna na yamna thamoi shokna leiringai gi manung sida nauhauna na handak akhoi mioi taruk phabse masi akhoi masigi matang sida ti akhoi tangai phatana akhoi cookie gi isin nau sing mar gi isin nau sing na they are also human being makhoi cold blooded tadi apikpa angang sing du phawbati tawroida makhoi su makhoi gi yumda masa lehori bani makhoi gi yumda nupi lehori bani makhoi gi mama lehori bani moi human being ni moi yam civilized oina Manipur government ta natraga India government ta makhoi gi apamba khara thamaga madugi wafamsi hairakadra aduga makhoi yamna fazana dil torokadra yamna lebak macha tana dil torokadra haina khoina asa tawruyebo mamangda akhoi mioi ani khak maitai gi na ani khak akhoi sekmai make somdagi toroga kangpopi side domda lansalui haina tawbagi matangda tawbudu akhoi su pangan khunai gi maikai dagi haijaba tare madu akhoi appeal tawjaki mase kanagi akhoi tampakta laiminarabani akhoi ga naknaba akhoi ga punminabani haida maitai gi favor tawbagi wanati kuki gi against ki wanate amagi wanate to cold blooded tadumba mioi sing do heart pa phawbudi tawbigano mayok na balan phamda khuthoknarabani na soina ngamna ba sina ba kona ba adu phawbada thamoi soibani cold blooded tadi akhoi kanasu akhoi gi lanai oiba keno natte mioi bagi value mioi bagi humanity mioi bagi sympathy madu maintain to view being as a human akhoi civilization sigi human na moina akhoi human being a moina akhoi si phawdi tongnaroi sida malem gi oina su covenant lei malem gi law lei women and crime gi natraga akhoi gi prisoner of war natraga hostage gi mai law myamam lei ri innocent people singi law myam lei ri ba si phawdi tongnaroi sida haina haijabada yam phajana akhoi moi ga pam ba demand khar dil tawba khot ba tongan bani 30 second tak log jage hojik breaking news sama lae hojik Manipur ge hojik chief secretary government of Manipur Dr. Binit Josina thokpo order 16 November 2024 hojik thokpo order magi matung ina temporary suspension of internet mobile data amasung broadband connection si hojik pung manga ga mina tara manga dagi hojik internet si thingi bagi situation ama lei aduna ekoi na hojik tv gi oina di mayam adu makata na yingba yagani to budu ekoi internet si kari uma disturbance ama lakpo ya bagi ochokpa hojik lei aduna ngasi gi YouTube amasung Facebook ki streaming da yingbi ri mayam na haibadare hojik ekoi gi masi gi khudong sa basi 515 swai dagi internet suspension lakpa ya bagi ochokpa lei hojik maram de masi chief secretary ne thopo order magi matung ina temporary suspension ji numit nini gi oina ngasi gi pung manga ga mina tara manga dagi chatna gani habani hojik pung manga ga mina tara ga humdoi phawpa chatle next 2 minutes si makata na streaming ji yabra habet ying minaji aduga ekoi TV channel gi khutang da MC TV natragan elite cable gi khutang da yeng ta video mayam gi oina di madu disturbance am te lai roi madu thamjage uncle makata bi ada sigi situation sida handaki si akhoi yamna lebak macha tana khitang samjan jage lebak macha tana cookie si nau sing sina mari si nau sing sina du initiative to lokat pirakane na khoi asa toromi ado akhoi so appeal tawjaki akhoi yamna fajana humanity ground da thadopio na toimjong miyam gi appeal do tabi ba natraga khanna nei nabi ba madu khanda ba civilized oina madu khanda bi bagi mohutta apikpa angang sing tudaga yokhok naga thomaga chai naga thomaga hat pagi mongda
yamna tam thiwo mongda sumaina mi hat bi pun torak pasifawde we never expected adu phawde cold flooded oiba murder sumaina yamna sathiba angang singdo nupi singdo da nungba ek phawde hariba kangbu sina torakani habsa koi thajate hoi pena da bagi mayok na bada kari da khut thok na bada sina ba khona ba tuna tongan ba amane ba sumaina fara kanda pigi ba chahi nipan ta ngari ba angang duna mak maitai ni sima san khangjaram go tro chahi ani ma khai khakta ngari ba angang duna tha nipan ta ngari ba angang duna masa pho maitai ni khangam kiroye ba adum ba angang sing duna khut tha ba ngam bagi mentality si wo karam ba makhal ki sha makhal no sini khona haini gi si saing heng cha ba mi gi lamcha chasat ne sabuk nabuk gai je moi sini sabuk nabuk ki wakhal ne sidi chumnage maitai sing da to ba crime nati maitai nupi da to ba crime nati maitai angang da to ba crime nati crime against the civilization ne crime against the civilization ne malem si da lei ba adu ba ain na akhoi gi nupi sing che masi kramaina protect to ga ge nupi sing da kram mieng geng ga ge ha se masi international covenant pass to da tham gra bane mi gi chatna na malem si da lei ba adu ba ain na 1959 da akhoi gi angang sing da akhoi karamba adu ba chanaron akhoi na maintain to ga ge ha se code of ma gi ethics sama angang sing da chana ga da ba chana roi da ba du ethics to tham gra bane si bo understand to ro yedu ga akhoi lepak ning ga dori mi akhoi lepak siam ga enough is enough manipur se na hoi khakta lei ba te mayam puna mag lei mi nani ne yeng gen yeng bane khoi so we can say anything we have the guts manipur se na hoi khakta ma pu na te pangang me ya bra haining ngai ya ba khoi thamoi de ge panok to ba ya bra haining ngai ya ba khoi thamoi de ge sumaina angang sing daga sumaina tobusidi machalai tabro asama sagi hinung da machalai tabro henandra haibani da sidi community ge across the community line kuki ina faga maitai gi natraga naga gi pangan gi tokse being as a manipuri malem gi mamang di ikai ba phore akoi icha ichu sing mapan da leriba delhi da natraga mumbai da natraga tongan ma balem gi mafam da leriba icha ichu sing gina na koi karai dei no hanga ko da manipur da gi ne na khumning nam godro manipur da gi ne na khumbo ma madam da na koi di khun kharaba gi lepak ne lawless oi ba du ma lepak ne human civilization yaw da ba core of human civilization leitaba ethics of human civilization leitaba adum ba kalup tu dagi lakpa ni ya hari ba musing chiga phamin naruno chamin naruno ma khoi sabuk gabuk ni any time da bhataba thok to rakane na ma chama su sing da manipuri sing tin naruno sab naruno hai re huji chi hanmandra hai bani da sidi swai da di sigi tangkak si yorok pa da khoi to mi na phambai matam natti akhoi gi miyam che across the community line akhoi phajana masigi wakhalon cheda de akhoi tumina phambai matam nate mass uprising tarkar lai crime against the humanity crime against the women severe crime against the central severe crime against the barbarism severe crime against the women and children barbaric crime against the women and children masigi kanosida akhoi solidarity and the unity movement nama across the community line akhoi gi lamdam se kanana ba civilization kanana ba humanity kanana ba akhoi mahausa dagi puwari dagi leijara pa akhoi gi adumba irai pak iramdam si masigi apun ba saktam ngam na ba kana gumba kharana magi apam political demand to bro to phom thok ma phom da phajana to lady manipur gi biyam na to naga gi boy gi apam ba demand to na 1997 dagi central government demand to wari sanari ba cha khoi ma sen da genocide to na ba mathau da bra haibani da shaung ba gi sudden provocation da khut thane ki ba adagi kham ba ngam na hok da ba dagi madu akhoi gi kano da akhoi gi line border lanthok la khiba adu na tongan ba amane ba adu kol platak taga sumaina apik pa angang natraga nupi hat kani haiba ama lakko taragadi akhoi miyam se tumina thamga leibagi matam natra ba se central government na akhoi da sanai ba lila se kari no haiba se masi dakhai ba sengdri ba akhoi let's wake up akhoi miyam se hogat pa darkar lai
This is the right time to wake off. Akoi future kan chhe tar ka di akoi adumba Manipur khunai kalo chhe ba tar ka di ngasi akoi phamaga leiba gi matam nate akoi hogat pa mathau tai center na akoi da sanari ba machin ani longba adumba thok thong sing che masi chap chana akoi para tambil na ba mai on chan ba changi lamdam chi da leriba political leaders social workers adagi lamdam chi leriba CSOs lamdam chi leriba adumba academicians lamdam chi leriba bureaucrats leriba women aduga ton the civic body sing akwe let's unite together across the ideological chauvinism, across the organizational chauvinism, across the ethnical chauvinism. Being as a Manipuri, akwe unite we shi leriba akwe punamak se lepak sigi unity of interest to mudu akwe amatu waina akwe short of shi al khunai kanana ba akwe mang da tholak shi leminariba koi khudi makso irai pakse iramdam se koi loina makini haiba se accept tomina ba mathau tai madu yo wakhalon da koi mayam se khut ting thok na ba mathau tai with solidarity ga loina amaga koi phajana koi thak pina ba tai akoi amaga phajana wakhal pina ba tai fellow citizenship ki oba fellow nation ki oba adumba koi be heartiest solidarity akoi extend tona ba tai aduga akoi phajana unity effect ba sem kat ba tai ngasi ngarang ta thokriba Bangladesh ta thokriba student singi adumba solidarity movement unity movement duna Bangladesh ki leimai da makoi gi leramba adumba barbaric regime do moi gi leramba adumba chauvinistic regime do moi gi leramba adumba autocratic regime do madu lotion ki ngasi Manipur khunaina adumba center na akoi gi miyam cheda khaibung tanalaga aduda referee khonga sanaba manba aduga akoi gi miyam cheda sida thagi ba lang che masi Manipuri praja ikoi na masi gi lang che kai tradi masi gi lang che sadok tradi akoi future generation leiroi tori soina akoi hainingi loina na wafam amatanga haujik sida center gi laiba paramilitary forces singse lokta ka thum thada badona loin lei khrabra ba thum thada khrabra ba kai da deploy tori ba ge ba masi akoi fajana akoi gi miyam na haujik di thoga check to bom thok tare makhoi china sida laga sari bachinjak she masi akoi state na provide to bachinjak ne makhoi na sei ki sari bachinjak she akoi na provide to ba akoi na chaga da batu tagi makhoi da provide to ga pija ba chinjak ne akoi ki keno so hali bungo so se lengsen bi veteran army ni aduna hena khangbire makoina sida la ibasiki budget se kana gi budget la ibo no du kai sakra ke makoi sini jiri bam hari ba area sida hogi ba tha khar se kamai no era ge bo kari phibam da lei khar ke ba si hyper sensitive oi ba zone na ba ada civilian population lei ri ba mapam tu da kari gomba du ba makhal gi attack la pata ra ka di kamai na defend to go da ba hai ba si ge magi security deployment do arrangement do adu lapses lei re ha ba kari gi no ba lapses lei ri si. That means akoi si ignore to eba kaisu khanjan de ba khana sanu khana ka dum lei bse sike continuity ma tham ge haba intention ma yauri ba central government che maji phok kan do se thengdat na se ma phok che ba loi si ro su si ge jno akoi Manipuri punama hingau bai jai su sing ge generation to de kalam che ba si ya ro eba adu bekra ba lei state sida thok crisis am khak chahi ma ga thani pan ma pan sura phogo sum ye ga lei ba de imai na te taurani sumai na lei toi ro koi. What is the meaning of buffer zone? Kai no peripheral ga na buffer zone ga na swai tori si kai no se meaningless ni chapa khoi da apang chiri ni akoi me am je thuga era ka anda akoi gi oiba akoi gi historical oiba akoi gi cultural oiba akoi mausa de gi lejar ko glory do madu gi wakhal da wa haira ka da sing du gi tendency hatok en tori ni si se. Okay, thank you very much. Ana akoi uprising amagi ko phajana akoi gi leiriba khunai je swine leibi aroi haba anno bo sesa mama anno bo order ba Manipur se lakri bhawa miyam je maning handabida akoi movement to ma thok tai. Okay, so that the people of Manipur should be respected. Akoi gi miyam gi dignity akoi gi life ki mamal si masak sugang khangbi dre haba si madi yang clear ore
ai bong du lak chege yamna emotional oiba explosive oiba wafung ngakni phong du pidi base ai khoi gi manipur gi masan ai bo luching ba ma dagi chama na ai khoi gi kari gi jalarim gi luching ba ai oja Meibon Phaomei ani si dagi phong du base mayamna yamna tang na ta ba hai ba tare exit river majority population chi dagi voice na ta ba tong tong population si dagi ngasi thamoi seng na ipak nusiba gi oiba amasung laibak si thoi ba yamna barbaric oiba savagery oiba thawung amagi mayok ta tholakpa aseng ma laibak nusiba ichel adu madi ngasi yam chawna uba phangi masigi ichel si mayamna munna yengbi wa badu mai thamjage mathang je khoi pawngdulak sege pawngdulak se ningo je babu the prime minister si bodolon mahasop ki matang wa ngangi bihar gi program gi matang ngangi maharashtra gi program election gi matang wa ngangi manipur gi citizen of india amasung manipur gi angang macha than nipan gi angang ama apitpa angang ani mayor ani loyana nupi ahungi punsisi broad daylight ta phagraba matungda miha thina mogi maral amata laitana mogi maral aibo manipur da po jiri da po ba moi maral ne adu da mo hat crab sigi hat ki wagi accountability masigi responsibility sa leibak sigi makok thongba lusing ba singi da makta leita brasi leiba taragati hojik phawbada Prime Minister of India dagi Home Minister dagi India gi makong thongba luching ba amata dagi masigi condemnation phawba laktri hojik phawbada aduga hawgi bo hostage situation na leiringai moi siri amasu hingi ha base khangdrgai mikok maraktu da so kari go wafang ho phongdok pa leitri manipur gi miyam singsina manipur population sina kaptana laujadana haijadana appeal tawdana kaya honari bam matam sida ekoi kari ma ma phawai khun ugi ba phangide pom kare happening मिराज पृथ्वी की मफम अमतदा थोक्तब थौदौनी अखोइन हंत उरिबसी पृथ्वी वर्ल्ड वार से फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार होइसु वर्ल्ड थोइ लांच होइ सोंगनरिबा पृथ्वी मफम खुदिम थोइ सुगुम्ब क्राइम सिदी थोक्ते इनह्यूमन बे क्राइम मोइन तोरिबसे मोइ मी नते सा मखलमनी को मखोंगनी पानबा मी मानबा मी अदुनी अदुगा इंडिया की साइड की प्राइम मिनिस्टर वरो कना वरो करी वरसिनो मखोइसु अखोइगिदा आइना हंजन हंजन हाइग्रे अखोइ मैतेई से मोइ 60,000 ट्रूप्स हाना गजरा चोर पोरखरे नान 20,000 अम पोरे 80,000 लेखरे इबुंगा होजिक जलान हाइगितनी ट्रूप से अखोइदा मणिपुर डिप्लॉय तोरे से पैसा से अखोइगी सेंट मोइ फंडिंग नि कखि दोरिबनी एवरीथिंग अदु इवन वेजिटेबल मोइनि सारे बिच अखोइ वेजिटेबल अखोइ जाना बदनी हौजिक अखोइना इम्फाल एरियादी येंगनेबको मोइ हका वा वा चलगना सुमाइन पर खैनी चा लै है हौजिक सेंटर फोर्सिंग से कैसे तौदी कै मकोइ सिदा लेरिबसिंग से जिरी द बॉर्डर एरिया थागदमना हिल साइड अदुगा आइना करिगबा आई अथॉरिटी ओदे तौबनी आइदि मफम पुदि मन चलगा सेंटर फोर्स द हाइनेबा नखोइना तौगदबसे न्यूट्रल ओइगदबनी कुकी ददन मिसंग जंग मैते कन्वर अनि मोसे कनगदबनी न्यूट्रलिटी इदि फोर्स चलबने खंगेबा न्यूट्रलिटी थंगदबने आर्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दी आर्मी ऑफिसर्स दी न्यूट्रल ओइदबि यादे वन साइडेड नते हौजी इंडिया गी आइनो सिना माइजे आर्मी चीफ का सिदे हौजी ममई पाले हौजी ऑफिसर सिंह छी प्राइम मिनिस्टर हाइबो होम मिनिस्टर हाइबो अदुम यस सर ना या हौजी की मतंदा फिल्म मार्से मानिक शोगुम्बा कार्य बगु मुइ लेत्र हौजी ती हौजी जनरल सिंह सी दी गस लेबा मागी रैंक दो नो उब स्टार उब मी हतने अदो मोइ आई yang sang hararoi moi laiba singse moi normal visit oina auditorium thar smai smai tawbi wani AMD hek hobudu da 60-70,000 laiba se kari gi nobo akoi angang sinje loina mak jal torga nga phab dong phage torga manipur si da akoi insurgency problem si loisana ba aduga maitei si kada mongnoi thamning mong thamba adi mongni aduga whole India duneba hojik tawreisini moina hojik pharaga angang sing isa sing je phadana khotna tawraga weapon recovery moi second phase no hoji laisi aham badana sumaina question halaga aduna moi cookie sing cookie bo manipur gi cookie amung nati sit bermadi la mont pdf ngalti no tawr sing si aina ga sajing ni bung no sarit akoi gi maitai gi manipur popa cookie wara madi asi angang si da suma crime si tawroi yes very yamna fazabo oza Meibon gi yes asi tawro heb aina so haje kitune akoi blood nati hai bitu aina sa haje bitu akoi blood nati bu se ma atuba blood man heba imo
अखोइना इसादी नुसीबम पोइ येंबो अखोइ नुसी कइनोने अंगा गिलाना हौदोंबो नुसी येंबो नुसीएबा अखोइ मणिपुर काचिंबो हातकनु हाइनेबा मत अखोइगी लमजिद लेबिगी नत्रो अदुंबो वाखन यावदबसिदा कइनोनेबा आई होजि पारबुंग एरिया होजिकी से आई लोइना मक थामा प्रमुंग लेजरमी आई लोइना खंगजे अदु याम सांगना हारदोय अखोइ इंडिया की हाई लेवल ड्रामा अदुदगी अगर हाइबी कुकी मोन डिमांड तालीबी गवर्नमेंट तैनो प्रजा तैनो बीगनो इबून हाईग्रेब हाँ हाई अगर हाइबी हजिसे प्रजा खुद मयेक ताए अखोई प्रोटेक्ट तौब ngамद्रे हाइबसिमदि मधुकी मथक्ता हेना यामना नुंगाइत्रिबा अमदि यामना पेनद्रिङै ओइरिबदि मसाना मसाबु मैतैनी नत्रगना करम कम्युनिटी नो हाइबो खबो खंजद्रिबा ताइबंग मिरो ताद्रिबा मरोल थोक्त्रिबा अंगांग याउना अंगांग मचा अहुम अमदि मराल सुंगै लेजदब नुपी अहुम हातखिबजा मसे मैतै ओइना हातप नते मसी मियोइब खुनाई बु इकाई खुमनबु उत्प ngамदबा मियोइबगी मोरालिटी मियोइबगी चनरो खंगदबा अदुंबा साजत अमदि लिचत अमनि हाइबगी पेनदबु खलाउदु मयम पुनमनु फोंदु पिरि आई पबुंबु थागचरी अमसु इकाई खुमनबु उचरी आई मथंग ओजा माइबोन मु लाक्सगे ओजा द लाक्सनिंग बसी ओजा ओजाना याम पेन द बफम मयाम फुंदो पिग्रे हजि हजि की ओइना अनु डेवलपमेंट ओजा हजिक्सी वांखै केंद्र की एमएलए अरुण गिदा हजि मियाम से थमजली अदुगा एमएलए कलाम शाम गिदा थमजनख्रे मिनिस्टर सुसिंद्रो गिदा थमजनख्रे एमएलए केब गिदा थमजनख्रे एमएलए निशिकाना गिदा थमजनख्रे एमएलए आरके इमो गिदा थमजनख्रे युंग खरददी थुवाय खाइबा अमसु मै थाबा फोफो याउरी पब्लिक हाइनिङै लेतेन खोइसाउनरे मणिपुर की काचिंग कोया लंबी थो अयंबा undeclared general strike की फिल्म दा हुजिक लाए इम्फाल ईस्ट अमदि वेस्ट टोटल शटडाउन लाखरे अम टोटल कर्फ्यू चनहनग्रे खुदक्तगी मसिगी मथक्ता हुजिक लाइबा अनुभव वाफमना इंटरनेट छि खुदक्तगी सस्पेंशन की ऑर्डर मणिपुर चीफ सेक्रेटरी न थोखरे लाइबा ngasi की डेवलपमेंट से पब्लिक की खोशाउनबा अदुगा नॉट जस्ट ngasi की जनरल स्ट्राइक की से मैते खक्तन तो जनरल स्ट्राइक की मौंग नते लाइव जी कम्युनिटी पुनमकना है बतारे अखोइन हौजिक लेरिबा ऑफिस की नकंदा चेकोन अमदी अखोगी हता की साइड सिदा अकनबा स्ट्राइकिंग तौबा थेंगनरी आई ओजा माइबोंदगी डेवलपमेंट सिंग ओजा कमाय यंगबी कोइन हौजिक यंग याबसे मसिगी इशू रापासिदा कोई जिकी ngasiगी पब्लिक सिंगी थमोइदा फाउरिबा पेनदबा फाउरिबा म्यामसी फोंगदोकपा हमलेतबा जो फोंगदोकरप मतमदि मियामगी पेनदबा फोंगदोकपा हाइबसिदि पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव ओइरिबा मसा मसागी पब्लिक सिंना थागपिरबा मियाम ओइन थागपिरबा इमुंग सिंदा हजिक चटलागा एमएलए रिप्रेजेंटेटिव सिंदा अटैक तौरिबसे मसी आइदि चुम्ब्राने खल्ले मरमदी मसी तौफम थोय थेंगबु थेंगमलेबको मसी अटैक तौबसे कइगनबो मसी थेंगमले हाइबसे कइगनबो अखोइ प्रजा मियामदि मिनुंसी खंगी अदुगा प्रजा मियामना थाजै बा मोइगी रिप्रेजेंटेटिव ओइदिबा मिसिंगसिना अफबा मकक्तदि मसी सोल्यूशन पुरकदबा मालेबा वखलोंदो मखोइगी थागलिबा मिसिंगदुदा सुम थम्बिलिबा पुनमक थम्मेबा अदुबो तवक्तबा पेरक्तबा अदु nganglak asigumba punamak ase amasi khoi responsible public sing pen do myam sigi aujikti MLA sing da maron thok draba MLA myam aduga responsible lo hai to MLA myam asida changsilaga myam gi myam na pen do chi moi me yum chali basi masi tawpham tho in khalli mamdi mukhon thoknaba ngangnaba haibinaba अदुगा मसिगुम्बा पुनमक असे खोइ येंबो मतमददि हौजिक सोल्यूशन असिदा अइना सुम येंजबदा मियामगे पेन द लाउरिबा मियामजे कनादनो लाउरिसे कनादनो मोइ प्रजा मियाम ताकिसे मदुगा कनादनो मियामना ngangiba पुनमक असे असि अखोइ प्रजा मियामना ngangiba मियामसि कनादनो हौजि हाइरिबा अखोइगी मिहुत ओइना प्रजाना लाउबिगी मुत्ता लाउबिद कद्राइना थाजल लेबा रिस्पोंसिबल ओइबा जिकि एमएलए मियाम केंद्र रिप्रेजेंट तौरिबा असिसिना नालक्तबनिना कनबंगमक्तबा प्रजा कनबंगमक्तबनिना अदुना मसिदा मोइदा तौरिबा पुनमक असिदा खैना येंबु याबा अमक एना ता हाइजेगे हौजिक लेरिबा
government na hariba kangrup ani ye conflict thorpa me 30 thorpa issue ase government of India na khangdaba nati kai digi horok khibno kamane topic thorpno na mahoi full khangi loma khangi adubu hojik madugi mingda central forcing tat tharaki matang tharari masi tharabasi pajamyam gi wakhalunda ahan ba phawbadi pajamyam da ahan ba phawbadi hariba conflict ase control to bina bagi damakta kuki desu mete desu masi conflict to ledi control to bagi damakta tharapo na imai ben yam innocent oiba pajagi innocent oiba myamadi mudu khalleba adu khalla leigum matamsida last di kai haina hujikdi ure urapa matamadi kaman ure hoji central force ning lakpa myam sidi hoji hariba aina sum point ani kak thamjaning badi masi kamai na control tawlaba pokpano haiba matamda hariba prajada nataba masi irang se thokan nabi damakta irang se sum lehenna bagi leptanaba sum irang sum tholaga sum leptabi continuation sum chathanabi damakta masi moi myam se tharpane lauje maramdi mukhui tholiba myam aduna ahoji both side ta kan mete su tawunu haddi kuki su tawunu haddi haiba 60-70,000 security force India government Manipur thak ise aduji asigi ani sigi toriba conflict se le ya de to sum to hallo masi to wana be do no tharapuni amagi micha asumane tumin leko akoi mitei singna toriba myam illegal oiba amma toriba ngangiba toriba punwa asisu no kaisu comment piganu no hukina toriba myam mitei da attack to haliba kholoba punwa su no khangunu adu sum leisilo adu moi irani se leptana ba no thabak kaisu to wono ko hana haiba ga sap manaba mongda si central forcing leire aduna hojik suni ni thori bapurmak India government ko ne pendri sidi doga representative ro Manipur gi ML sing pendri be sidi kai gi no bo myam na pendri se ngaji hoji tori ba sida doga hoji mak internet su ban tori hai internet ban tori ba chief secretary hai masi internet ban to bisina hai ba thatrani pamuk lakpa issue se masi ben tawagadi masi thinjing gadi masi issue se lep khoni ba wakhalonda khaliba government policy central policy masi ko paja punamakna Manipur bu nusiba paja punamakna community punamakna masi condemn to huntho eba kai bo masi moigi hekta Iran si bu control to ge haiba khandraga miam da phaba paw pi da ba aduga civil organization ge punamak da phatro miam masida media da puthorkanda pemba pendo myam puthorga madu kan khakada moi thabak to bi ga badu madugi chance pi dre do myam gi awa su hanroi aduga moi tawning to na bagi advantage pi ba sap maneba central force na tagana Manipur thugai na bagi dumakta siliba group central government gi policy ekam haije ge ba akuina brahmada yingsewa Brahmada PDF se karana behind the kana support tori PDF sina government gi ojiki Brahma government da military junta da attack to boga to kana support tori adogadi ekhoi da ju Manipur da leiba Manipur thugai na ba changsil lakliba Manipur thugai na bigi hotnariba Manipur bu nuksida na bagi miyam bu nuksida na bagi haliba mi to haliba sin tae masi outside force makaka moi bu support to raga asigba irang tho laga Manipur da advantage lo na bigi da makta aduga leiba khusin na mani lawjari aduga hojik masigi Iran gi advantage loga hojiki central force in 60-70,000 la isi atai gi oramboen khalli kuki da control to ningai di oidre adubu haiba central force ki tharak iba government of India na tharak iba punmaksi aina sum chingdarakpa ai wakhanda masi atai gi orambo aramba kumba arambai tengon kumba aduga khoi gi Manipur gi insurgency control to ba mo phabiya na bagi damakta masi tharak bo oiramgani hana thajabwani ko moi gi chapchaba di khangdi adu malakpa aduadi malakpa adunadi hojiki malakpa ni habis kai gi no hariba amma koki sing na torok iba punma innocent halakpa
ama torokpa adu Manipur thugaina policy torokpa masida akhoi mohoi gi support backing later di mohoi gi asmain tobu yaroin khali lagli bok puno changsil bok foreign gi immigrant sing refugee sing changla laga sil lan tawon ba si government ne yadradi moi changa oeba government of India ne yadradi changa oeba adu changa tanga bo si fok control to bo laitri ma sum tat changa punina masi problem thok isi government of India ki hidden agenda yarabra habsi parjamiam na khangbo ma changi aduna masida koina khangjagdaba mana ekhoi Manipur da leriba parja punma jati punamak na masi kuki na satharriba Manipur gi leminariba jati kangrup masenda sum khanma sainaba sum naga da torure muga hujin maitai tore ngak ai ko mos pangan da muk to ani atopa to kani asigumba nungsi chana danaba disunity leinaba north east da leiba nungsi chana jati tuwa yosu nungsi chana leiba Manipur sida thukaina bagi silapam tumda government of India gi khut yaurabra yaurabra habsi miyamna hangnariba si chumrapagi lei mamdi hojik kuki sina sigi mihat thina halakaba insurgency miyam si terrorist miyam si adugi leriba terrorist miyam sibu government India no hojik wahai pha ampo haidi control su tawde tawdiba mamdi mokhoi gi apam do degree du yaudri haibagi lapra aduna masi degree yauna ba khona bom tumda Manipur gi politician punamak asifu government of India gi home ministry makhada directive piraga wa kaisu moi gi against ngan da bai chi moi central gi khut yawe hena lawji mamdi central gi khut yawe da ta ga di Manipur gi majati nungsiba representative singse makhon thokadabane ba MLA mayam makhon thokadabane kai thokte maduni ni ho jing ngasi mayam gi khulaw mukhoi da attack to ri mya mayum charaga asabu utho e mayam che khangbo gi pankhai do lalak pe gi damakta koi gi mama kendra gi MLA sin sangap pani absi masim mayam kaw gi dabani aduna masi gi issue si thuna loi share ga di hariba pajamiyam gi interest da kariba MLA singi mathau si panthok o haragadi hojik su leri matam hojik su leri asim bagi tamthiraba angang pisak pikba pho halakpa matam pho hariba representative sing sigi sip level ngam disi kaigano ba hojik yam laina central bu para pi garagadi central the parapi ngam dadi mokhoi representative singi MLA sing government su masi irang si support to we koina pajana kamai kai gilo do no baramdi hoji asim bala pam tamda ekoi 60s MLA no 30 MLA 40 MLAs na ekoi masi gi asim maina aleba community ni makta duga Manipur thuaina ba khona ba government India na hoji fo matam cha na control to bagi makta ekoi representative digi tok chara ge hai ba mak na to party gi to ge di sel ngam ji kai gi no ba party gi to ge ha bam center kai hai ra ke ngo ba center na Central mai tobiaro ekoi control togi hakpa ama no to Manipur sidi ekoi amana kukina palasu no koi metai na palasu nataga hana lemba Manipur indigenous singna palasu atopa country ga la palasu India government di kaisu akai belate aduna masi amana jati amana palasu jati kamo amana la aga Manipur ni palasu ekoi India government di sok to ni na hari bon no koi gi tori bu myam se control to haiba sap manabagi mong do chathari aduna hojik ki last day na thamjaning bodi masigi Iran thopasida tu ta me thak gi na hojik pau chathari ba issue sida government na government pali ba myam sina center da pressure hojik pau pi drip se kai gi no Prime Minister bu pen do he ke hai do ke gi no Home Minister bu pen do he si hai bu government pai bu nam na hai do ke gi no de masi hai ba ngam do hai si paja gi responsible ma hoi lo ngam de paja gi responsible lo miyam nu si thagap pa miyam si gi dilu re hin da ba ta re ba ko just
प्रजा सिरसु कोई गवर्नमेंट पार्टी की नत्र गवर्नमेंट की सेंटर की या अयाबदो अखोई नाप सके है वखल आई प्रजा मणिपुर प्रजा मियाम लेबा जाति टोआ टोआ थुगाइगे लारगा ये खाइगे लापम कंट्रोल तौर हारगदी मखोइसु यावा तागदी हाइबो सेंटर की हिडन एजेंडा सेक्रेट एजेंडा लेरगा कॉन्फ्लिक्ट होनबनी है लौबद अकायब ले रोइद्रा है से थमजगे ओके ओके ओजा याम नुवाइजे ओजाना याम एक्सप्लोसिव ओइबा याम सेंटिमेंटल ओइबा इमोशनल ओइबा है बतारे वाफो मैम फोंदोरपा अमसु इरमदम सिगी अपुनबगी सक्तम अमसु मणिपुर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट तौगदबनी मसिगी मायोक्ता लाकपा एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एनी फॉर्म ऑफ अथॉरिटीज अमदि शक्ति पुनमकना सानरिबा अरुनबा लीला मैम दो सबाक फाकपगी ओइबा वाफो मैम फोंदोकपिरपसिमक याम ताबद नुवाइ एने नुवाइजरिबदी मेनस्ट्रीम मणिपुर की पॉलिटिक्स ता यामना तांगना ताबा खोंजेल सिंगी मनुंगदा है बतारे मणिपुर की मरु ओइबा कम्युनिटी अम ओइबा अखोई की जलारियम ग्रुप की लुचिंबा मनंगसी मणिपुर की इंटरेस्ट फोंदोक वाफम सिना मणिपुर की मियामदसु याम चाउन मिट नागों ओइनबा तंजा अम ओइगनी हाबदो थमजगे अदु ओजाना फोंदोक मगसी वाफम जे मखाता नैननबगी तांगतु लौजगे ओजाबु थगचरी थैंक यू वेरी मच लोइना ngasi अखोई की मैराथन नॉलेज डायलॉग असिदा सरुक या वी बी अखोई की इमा मणिपुर की सकनाई रवि पब्लिक पर्सनालिटी नि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओइना अखोई लबीरंबा अखोई ए नौतुनेश्वरी अखोई इमा बसु ताराम नौशरी का खुन उचरी इमा द लक्सद्री ममंग द अंकल जलाल द अखोई की सेकंड राउंड की ओइना लक्सगे अंकल द लक्चनिंग बजे अंकल मपुंग ओइना होजिंग ngasi की डेवलपमेंट जिने पेंदा बसिदी अंकल मसिगी पाउसी वारी ओइना लेहोरकांदा तुंगी मिरोलना चाही चनी की मतुंग द हाइबा तारे मसिगुम थोदो अमा मणिपुर लैमाइ थोकी अपिक था मंगा था निपान खक सुरीबा अंगांग अमा मरोन फाबो थोक्त्रिबा अंगांग अमा हातु पिखि मिनुंगसि लेतना हाइबगी वारी मरा लेजदब नुपी अहुम अपिक अंगांग अहुम पुन्ना मोइसे हातखि हाइबगी मसिगी थौदोकसे ताबदा अदुम कक्कदबा अमसुंग चाइना अमदि मैचाक फागोदबा वारीदि ओइरी तबुतबु पोंग पोंग साना लेरिबा पाउसी गी मखा चथरपदा खोइसाउनरबा मियामना ngasi एमएलए मयाम अमगी युमदा थोमजनबा हौजिक फाउबदे एमएलए यामे थोमजलिबसि एमएलए आरके इमो एमएलए निशिकांता एमएलए केवा मिनिस्टर सुशिंद्रो एमएलए कराम श्याम एमएलए अरुण अदुगे एमएलए लोकेन न चिंगबा एमएलए मयाम सि मयाम थोमजन लेप्त्री हौजिकसु मखाताना तोंगान तोंगान एमएलए सिंग थोमजनबगी ओइबा एकोइगी थौरांग सिंग तौरी अदुगा ngasi नेचर ऑफ ngasi प्रोटेस्ट अनीनी अमना एमएलए सिंग मयुम थोमजनबा मिनिस्टर सिंग मयुम थोमजनबा अदुगा अतोपा अमना हाइना रूप तौदना कनागुंब सिविल सोसाइटी अमा फाउबगे कोल नत्तना हाइबा तारे मियामना मागी मागी लाइकाइदगी थोला का लंबी थिंगबा अदुगा जनरल स्ट्राइक के इवन नेचर दा थोकनरगा थिंगबसिनि मयाम उरिबजे मसिगी इहौसे हंदकी लेइबा कॉन्फ्लिक्ट सिदा यामना तांग थोकपा इहौ मोइना ngasi si ui मसिगी इहौसे कमाइना एसेस तौबी अंकल मेरा साखोई की मूवमेंट खुदिंग मक्से मसी अनऑर्गेनाइज ओइबा मूवमेंट से मसी हौरकपदा यामना सडन प्रोवोकेशन अमदगी सडन इंसिडेंट अमदगी मियाम से हानना कंसेप्ट तौरगा लेरबा हानना पेंदबगी थमोय मनुंगदा ओम चाकनरगा ओम खटलगा लेरबा मई चिंग पोखाइरमदाइगी लेबदौना लेरबा अदुगी क्लाइमैक्स अदुता खंगौदना थोलकपा अदुंबा इंसिडेंट अमखक्ता मियाम से बाक लाउना मई चिंग पोखाइबदौना पोखाइरकपा अदो पोखाइरइबा पोतसे मसी ऑर्गेनाइज ओइबा अदुंबा कैनो अमना ममाई चुमगा मागी डेस्टिनेशन यौननबा चलौबा अदु कांदा अनौबा सिस्टम अमा अनौबा ऑर्डर अमा अनौबा सिचुएशन अमा अनौबा मणिपुर की एनवायरनमेंट अमा पुरकननबगी मायोन दो यौनबा चलौबा मदु ओइबा तारगदी लाकदोरिबा मियांगे पेंदबा रिफरकशन मियांगे पेंदबा अदुंबा एक्सप्लोसिव अपराइजिंग से मास अपराइजिंग से मसी सिविल डेमोक्रेटिक अपराइजिंग ओइन ओंथोका अखोई लमदम सिदा अखोइदा यमना अनसर्टेन ओइबा अनडेमोक्रेटिक ओइबा अदो मालेंगी मफम अब फाउबदा लेतबा सिस्टम हम खक अखोइदे इंपोज तौरगा अखोई तुंगी फ्यूचर नतै चादब मोंगदा थामिबा सुम सिस्टम सिगे मायोक्ता अखोई चपचाना अदुंबा रिजल्ट म यौननबा अखोई मूवमेंट से मसी ओंथोकबा बथोक्तायबो सिगी तांखक्सी यौन ओंथोकसे हाबा तारगदी अखोई organizational chauvinism. This is the right time to abandon the organizational chauvinism. This is the right time to abandon the ethnical chauvinism among the Manipuris. Manipur haibasida
aina mapuni aina lepo warep nang na follow to gadam that kind of system maduna akhoi ge collective approach ama sem khatpada khau thangani mai pak pangamoy Manipur ge mapu wai bagi interest Manipur la leiriba Manipur gi damakte hingiba Manipur gi damakte hingadoriba punamakki khutta lehlo madu lehenna bo honabada masing yamba kalupna sacrifice to basange masing yamba kalupna wakhal khandabi bachage aduga khoi gi people's ki civil democratic uprising hadaki matang se right time ne mase tawsi akhoi pangan khunai gi hoina akhoi movement lauthok sare akhoi movement lauthok sare akhoi haujare movement Manipur ge pangan khunai na pangan na tawa khungang khudingmakta akhoi movement tawna ba lauthok sare Manipur ta natana malem gi pangan na tawa mafam khudingmakta gi so akhoi solidarity movement lakna ba akhoi adu gi keno leijare thorang leijare haujik leiriba system che kari gino center na Manipur khunai da yamda unjust soiba dumba thabak ama khak taung leire magi security deployment che niyom chumna si khak tawrambada yang thokte ba mi si deba Manipur da thajang griba sipai myam che Manipur gi adugumba khoi gi miyam na saga da chinjak su charaba miyam da gi adugumba kari ba taxing duna ba khoi gi expenses so bear tawraba adu changriba sipai sing se krai legi lokta ta thum thada ba dawna tum grabra ba kai le khar ke ba hauji ki borok bekra tu da akhoi gi sipai se masi keno ama khaktam battalion khakta pasan thambira mo ba niyom chumna yang thokadra ba civilian population leiriba relief camp leiriba adu hyper sensitive oi ba mafam tu da kamaina security arrangement to biram ba ke ba sia akhoi gi Manipur da peripheral area hariba adagi buffer zone hari se kayam yamno miras do India sia tu yamna security da yamna du yamna weak oibra Kashmir kumba 1953 da prime minister leigriba instrument of accession gi makha da lakhiba India gi manung chalakhiba lepa ama khakta union territory adu da thuga Kashmir da loy government uthairaga ma leriba insurgency marak tuida India na tawning ba thawang khoi tawruba ngamim natro Rajasthan gi ngam khoi paring da India na tawning ba thawak tawba asai sira una phol deng han da ngamim natro Tuan ba lepak ba yamam khakta India na India gi oi ba external policy gi makha da tuan ba policy program yamam khak export tawba ngamim natro adugumba India sina India gi territory manung sida land of India da India gi territory da India gi constitution se sigi makha da India gi leriba law sing che si systematic oiba adumba law and order se maintain tawba ngamde haraga mana karimta tawba ngamdabagumna helpless kumna magi leriba changa iba mayam che machi makhut punchhallaga thamba hai che magi vested oiba magi interest khara leibagi tawri ne haba che si bhawba akhoi je realize to ngam driba ko mai anka sida question amdang ai laksa hoge hojik leiriba situation jai khuna mamang da dum masigi analogy madum pusalaga nei na bona jabane hojik leiriba situation numit ke ani mapam marang khangdana kadai da leikribano habagi langla langjin ama bhawa puthokpa ngam khidaba micham taru angang ahum masigi innocent civilian taruk amagi punsi si kadai da leirige haibasi phawa thiba phangkhidaba masigi thodok si karigumba India ki heart oiba Delhi da thokma ba natraga Mumbai da natraga Gujarat da thokma da ragadi angang thanipan gi angang ama hat khiugi thodok se kai oige da gesi mi karor chama ga kunthra manga leiba India ki population sida ngasi thoiba thogong se unreported oiba aduga haiba thodok se unrecognized oiba thodok am oina ngasi India ki nation da leiriba even the prime minister of India se is shutting his mouth hoju phom marok thoktriba India ki home minister India ki central leadership ama phawa ngasigi thogdo asigi condemnation ama phawa hoju pho thongtriba nase kai khan bi mase enough is enough akhoi moigi wangang da machim bando mada akhoi fajana khudom bi thillaga mamit tu da khudom bi thillaga malem gi mamang da makhoi se nakap to bom chage shawak phak bom chage akhoi miyamna akhoi gi miyam gi adom bi hogna akhoi mi malem gi mangda makhoi se shawak phak bom chage bharat ki miyam da manipuri miyam da
ꯃꯃꯤꯠꯇ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕꯤ ꯊꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯥꯅꯤꯃꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯇꯣꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯅꯥꯅꯤꯃꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯣꯟꯁꯟꯁꯦꯕ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯤꯟꯁꯦꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁ ꯏज ꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯨ ꯆꯨꯁ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯝꯄꯦꯜ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯑꯒ ꯏ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯝꯕꯒ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯦꯅ ꯉꯥꯛꯈꯠꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯄꯔꯄꯤꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯄꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯤ CSO ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯔꯥ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯁꯨ ꯑꯩꯕꯨꯁꯨ ꯄꯔꯥ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯗꯤ Thank you so much. Yam emotional oina yam explosive oina ngasi yam pendava mayam phongdok piri ai Uncle Jalal mathagat chari mathang si ai ima NOUTUNESHWARI de lakse ima de lakse ning was ima conflict ama leire yetnaba aduga yanadaba habasi ai ko gi malem gi miyob khunai gi lonchat amani loinak managani haba leite aduga magi oiba political assertion amadi khenaba demand mayam leiri Manipur da leibi hingminari ba kanglok punamakki oiba even Naga manung the Fauba, Nagagi tribal singing America, Kenaba, Mot Mamlay, even within the Tangul community, the Fauban Hatonari. A secret that Tankak like, wait a man, I don't have the came to live in a day. Kenaba Sina Madam Oiraga, Mu get general, Mu morality, I will see Majitu never, Taragadi, Madunu Lakada, Malingi, Loncha Chikarino, have a seen. Housing like one day, Handaki, lady conflicts the unprotected Oiba. Karimata Mara Lejadava, Labor conflicts part, Amasu Ojadava, civilian Amada, Mapam Marang Kangana Kut Havase. Aduga, Karishu Kanjadi Maroon Power Tokriva, Angang, Harpungam Bagi, Sigi, Sina, nature of the conflict or Taragadi. Bot Kukida, Natagana Maitida, Amasu Manipur labor, Manipuri common people sing Sida, over the Tom Dana, Paraga, Tomatakaga, Harpagi fumes in Lataragadi. Conflict signa head to river, I future, I could tung up the Kari irrigation name, Kari Havini. A quaggy tung of the say, soccer body layer than some manning haleraga, a queen Nungizuki, Migado, Adu Pupum the Hansel Eba, Yam Sokotaba, Wakan Chin Abangam daba, Yam decent society, Amo Uidaba, rule of law later, democratic country Uidaba, so Mamayamna Sokotaba, Uieba. Howziki angang tawribasida yengsine ko akhoi Manipurda rule of law se leyen hairagadi angang singsigi moigi phese moi phakre moi abduction tawkhre kidnap tawkhre na haibase paw se leak oira abani akhoi jo khanga abani praja myam je khangeba praja khangringa da Manipur sarkar gi leiba intelligence source moi han khangabani mase public to open oidabe wani hoi oiragan ko squaite adubo akhoi gi public magi life and the property by property is secondary oina thamaga su at least moigi life city moi sep topam thoktro ado sep topam thokse akhoina taba pawda moi se mamang da relic kem ta leirami haye relic kem de gi moigi irang jo khara nemtharabani na moi su sang heraga madu dei du da si toba sidei se da moigi hojiki hexing ga tainabada magi last ni haibra magi hojiki yum dari sena adu lemine haibra Aigi Pause, Angangsing, Ziri degi Togdog Toiba, Sigi, Aquina, Angangsing, Sigi Pari, Hibasida, Ziri, Angangsing, Impana labor mayamse,
ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯝꯕꯔꯗ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯣꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣꯁꯦ ꯍꯪꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨ ꯀꯔꯦꯞꯁꯟꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯒ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯦꯔꯒ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯈꯔ ꯐꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯀꯩ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯒꯤꯁꯨ ꯆꯠꯂꯨꯒꯦ ꯃꯃꯥꯏ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯇꯣ ꯑꯃ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯣꯇꯣ ꯑꯃ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯆꯦꯟꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯦꯟꯕ ꯅꯪꯍꯧꯗꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯗ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯔꯦꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯞꯇ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯦꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯍꯧꯅꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯗꯛ ꯔꯨꯜꯁꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯞꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯈꯥꯝꯃꯛꯑꯣꯏꯑꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯐꯣꯔꯁꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯔꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯣꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯠꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯆꯠꯂꯛꯏꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯣꯊꯥꯔꯒ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯀꯣꯜꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗ꯭रे ꯄꯣꯊꯥꯕꯗꯤ ꯑꯟꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯁꯨꯗꯣ ꯑꯁꯤꯅꯦ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯃꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯁꯨ ꯑꯄꯤꯛꯄꯁꯦ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯞꯄꯦꯕ ꯅꯪꯒꯨꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯐ ꯀꯥꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯁꯦ ꯀꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯞꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯕ ꯃꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤ ꯎꯔꯒ ꯃꯥ ꯀꯞꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯆꯥ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦꯅꯦ ꯑꯣꯏꯔꯣꯕ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯗꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯚꯣꯏꯁ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯤꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯇꯧꯒꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯁ ꯁꯥꯏꯅꯤꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯁꯥꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯏꯐꯔꯦ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯁꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯥꯗꯅ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯌꯥꯝ ꯃꯈꯧꯕꯣꯡ ꯉꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗꯒꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯣꯔꯛꯑꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯇꯧꯑꯣꯕ ꯏꯁꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯇꯧꯑꯣꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯐ ꯑꯥꯏ ꯑꯥꯔ ꯄꯥꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯦꯛꯁꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯣꯜꯠ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯂꯦꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯔꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯒꯦꯡ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯕꯗꯨꯗ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯨ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯗꯤꯖꯤꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯥꯔꯛꯇꯅ ꯀꯥꯟꯅ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤꯔꯒ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯂꯟꯗꯥꯡꯅꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯁꯄꯥꯏ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯊꯤꯡꯉꯛꯑꯦꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯝꯇ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯈꯣꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯅꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯁꯨ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯃꯥꯅ ꯀꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯆꯥꯁꯤꯕꯨ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ
mioi bu khudung ma khoi su angang oi re ini hal oi re ini adu ma minu si sendra ba mi do madudi ko aduna chaitup na thoma hali kan tar moi se hindu gi haraga kang sagum ba oina loi thuem adu ma kang sagum ba oiradi krishna ama thole eraga kang sa hatpangam ba am thora kini khoi ngai ba tarabla ko aduna masidei seda manipur sarkar gi tawriba thawong mayam se praja singna peningai ama oidaba se khoi nungai te adu oiragadi tawpham thokpa mayam tawragadi sidei sida karigi damakta silsar da su postmortem tawpham thokte postmortem amuk tawkhraga su re postmortem adum yai legal makhoi gi inquest report kambai tawna seme adu oiragadi moi pokso da leiriba pokso panpham thoe angang ahum sidadi hayang compensation gi matang da su mi siraga imung sa paliba sarkar sna pillar tha dan themna gonaramani victim sing su ayamana lairabani na madu paisa piraga negotiate to su kongai ni adubu madu dei du da law da labor provision si di victim mi ama siraga di laktara gang rape tawraga di laktara rape tawraga laktaret adu waraga di angang sina magi rape to birame hairo ni pimcha yaurisi pokso da leiba angang si nupa ogera nupi ogera magi eni hoya magi body am touch to ba matamda magi khara magi leiri ba sing do touch to ba matamdi di pokso attract tawre pokso attract tawraga di mangon da pi duri se either 7 or 10 plus 7 aduga if the victim is below the age of 12 years oiraga di half of the quantum do madu su amu hapchal leraga moina phangduri se 10 plus 10 gang rape oiraga plus madu dei do the 10 amu 30 lakhs angang am da 30 lakhs natraga 25 lakhs kari no di 10 plus 17 sigi half am tin salaga 25.5 se angang ahum sina 30 natraga 25 se magi phangmam thokpani aduna masidei sida lak tara pireraga moithem to bo su madu sakana ba madugi law da leba provision do aina kitang enlighten tawna ba aina thamjabe wani aduga mi ama halega lupa lak tara pireraga hete penthokpagi wadi nate adu oiraga di in case angang sena manchi mandongi masa masu oiraga asmai tawga popop thoma khoina hatoga pazana lupa amamang khaina lak tara pigi di mo yaradra adu baki wakhal da pazagi sentiment se la e ba huji adu oiragadi karino haiba matam sidei sida makhoi sidei sida leibaki damakta yenge haraga ne puksen chawna generously ai party thadu e natraga phamje thadu e ne resign to aduna step down to bajuna apa khongdam oigani adu step down to matungda mathangi election da makhoi se lepakpa matamda leibaki damakta khanba mine haidana praja myam na makhoi se adu thangat ega dolai tong na pura dobani adu bo hojiki matam sida di makhoi na madu to dadana prajana pambagi mayokta sumla agadi prajaga muknare haraga any logi oiba provision mayam se tawra pot se masidei sida akhoida awa pham tahanba phasa palaga mi sidei sida UAP pansanba FIR restart toksanba mayam se NSA book toksanba khotpa se mantri mandon da vote kari ba sing su pi ba pham nate makhoida su pali ba se Saddam Hussein kamai si hige akhoi leader sing si su makhoi su prosecute tawba yadi haiba ba logi oiba thingba ga su leite makhoi su noma natraga noma di makhoi su law court da prosecute tawpagi moi su accuse oina face tawpa yabagi akiba du lei adu oraga di akhoi na haiba se makhoi bu kalakpanati khamanbanati prajagi damakta constitution safeguard protection pi haibani makhoi ngamdre makhoi na center da moina kaimba haiba ngamdre ba center da convince oba moi ngamdre ba adugumba convince oba ngamdragadi makhoina hojikti akhoi manipur di yam thole pre merger agreement status mamang da lake di matung se pami pamde si to buye haiba posidei se da yamna leira ba potni na manipur gi situation se aduki mati critical oire aduga akhoina khwai gi nungai tiriba sishu akhoina ko Maharani Lakshmibai Medical College Jhansi gi Uttar Pradesh sidei sida apikpa angang poktam ngai ba khara accident da siba du di president of India na awa fungdo eba adu awa fungdo eba adu that too accident is accident ni ai su accident da siba ama su accident ni si aeroplane crash accident
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯨꯛꯂꯩ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯥꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯄꯤꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯃꯠꯇꯗ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯥꯗꯅ ꯄꯨꯔꯦꯔꯒ ꯃꯃꯥꯒ ꯃꯆꯥꯒ ꯁꯦꯠꯇꯣꯛꯑꯦꯔꯒ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯆꯩꯊꯥ ꯅꯤꯄꯥꯟꯅ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯎꯇꯨꯞꯅ ꯊꯣꯝꯃꯒ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨꯅ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯍꯥꯛꯇꯣ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯏ ꯕꯣꯔꯥꯈꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯌꯔꯦꯁ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤ ꯊꯣꯡꯗꯕ ꯈꯔ ꯄꯨꯕꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯗꯌꯥ ꯐꯪꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯔꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯀ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯪꯉꯦꯕ ꯊꯪꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯪꯉꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯅꯦ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯛꯁ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯅꯣꯠ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯤꯡ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ प्रजा ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯨ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯂꯩꯔꯦꯔꯒ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯀꯅꯥꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦ प्रजा म्यामना हौरिबसे प्रजा म्यामदे यeknaba नते मणिपुर इमासे अखोई लेरिबा अखोई इंडिजिनियस फुल खुदिंगमकी अखोई खुदिंगमकी मैतै पांगननागा लेरिबा खुदिंगमकी कुकीसि अरिबा लेरिबा खुदिंगमकी अखोई नुंसी चानना अखोई से पीसफुल को एक्जिस्टेंस सो लेमिनसी हाइबनी इलीगल इमिग्रेंट सिंग दो संगकपदो डिपोर्ट तोबिखो अदुगा अखोई से मदुदै दुदा मोइना मोइगी दमक्ते लेपकपदो अदुमाइना कुकी सिंगना मखोई चपमानना लेपकपदो मदुमाइना अखोई लेरिबा चीफ मिनिस्टर अमदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंगसेना अखोईगिसु पुलप लेपेगा यूनिटी लेरेरगा असुंबदो तोबियु अनजस्ट ओबिगनु जस्टिस तोबियु हाइबदुनेबा अखोई प्रजा म्यामना पामे ओके इमा यामना पेंदब नुवाइतब खमथेंना इमाजे नारगा लेबनी अदुबु ngasi si imagi pendaba mayam ama leire hainingबदुने हेनमलबनिना अदुना ओइना लाइमन ओइरेबा नाबदुना अदुना इमासे अखोइगे यामना ngasi si लाइबा पेनलिस्ट पुनमक्से ओ रिक्स मयाम लौरगा लाइनी लंबी मयाम थटलकादा मदुदा ngangnaraga themaga nauraga akhoi tv da chatpani haiga laini yamna risk ni aduga miyeng tabiriba ngasi in terms of thousands sa akhoi ngasi program se social media da aduga tv channel da yengbiri haiba tare miyamna akhoi ge panelist sing na chathok sin tawbada kitang mateng pangbi haiba request ai tawjage yam emotional oire akhoi ge ai tamoka puna mulakchage ngasai ge emotional je yam hold tong bo hona bani do ngamde ha patare slip up toy masi dam su mayam ngak pi gani yari khai di emotion se khoi phajana bo hona jabani ngasai gi photo do teleba adu da ngasai gi ai na yam kan yeng da bani ai tamo ka poda laksage tamo ka poda laksa basida photo se tamo ai yam kan yeng di si ai hai tare ngam da bai tare aduga tamo ka puna ju ai ngoda phone tora haibirakpa adegi ai gi ai ngasai oza Meibon Phaomei na ju mamang da siramani habasi phongdorpa leire ai thamoi da hai tare sianing da bodo aduna ai accept tawdabane ai koi tamo ka puna hairakpa kanda numit ni humni mamang da hairakpa kanda yaring khai siramoida angang du kamai hatoino photo thagali du ni tamo siramoida je no haibane ba adu haiba dare aduna sending da bodo adagi sigi angang sibu kamai hatoino karamba mioi bagi wakhalon chenba mi na sana bo haloi da mase sigi angang je da ngasi ai munna hojing ngasai iman hairapun da ngasai pi da gi baje masiki si munna yeng kan da mama jina macha pamba hairapun da iman hairapun da imam macha pamba sida khuja manga je sumai chai thuaga masida mana akhoi macha je konjari je mai api macha je asigi asini da asi ma khut ani je kolaga macha je mana khut chi chai si sumai punjan da bi da sumai chai thuaga khut chi kon baje aduga mana yengi ba mi yengse adagi somna kan da phami ba ngang macha matai gi fure ngang bolit pasina amuka mana onkhataga mu yengi ba mi yesi mana thasege ko masigi photograph se president of India na yengbi da bra prime minister of India na yengbi da bra home minister na yengbi da bra union home minister na amadi Manipur gi chief minister na masigi photo si ubi da bra haiba sigi uropaga ai ude ba na asuk kum na yengu de imana ngasa angang pamba haiba du da se atokra
asi angang ahum je hakrabani adugo mama sina macha si mai mathanung da kayam chena kolaga mana ma yeng je moi myam na mi am di yeng ba si thu ma hakrabani si mi we karam lon chat no am kai hebi ning kari haido na miras khangte asi bata thamoi si pu ba ya de thamoi si pu ba ya da ba haitare ko masi gi photo si miyam na khangbiram da ba ya photo si moi halam da gi photo ne ba makhoi si phara ga khoi gi jungle da makhoi si phara ga pura ga pulap thamba madugi saktam ne ba sida ulisi aduga mama sina koliba macha si asumai na mathakta makha da makolaga tawriba phibam si nakandu da makhoi underground sing do makhoi ge kano terrorist sing do nakandu da leram ngani bangang sing sini angang sina ka yengi se nakandu da makhoi leiba ne masida ikoina khangada ba si ai mamang su kaya yamna clear oina thamgre kuki heba jati se karam jati no makhoi si khwai dagi wild oiba makhoi si half brain oiba kambu ne ba makhoi si wakal khantha bangam daba asau ba heba sina manga tharaga every time thabak to ba kambu ne ba kuki se yo tissue paper lai bra khita pero kari gino haiba matam da miras ai kano khar thamjage ba kuki heba loan se kuki ki language si mapum phade loan ayamba aikoina community punamana magi language lai riba singsi ayamba loina loan si aikoi ki sui hai tare kuki haiba kambu sina season riba loan si masi su de ba loan si aduna aikoi ki ipai puna haina ba malai dai mari ta pamisi yam saugal lena kari gino mari ta pamisi sina saugal li se hai matamda man phongdok ning basi phongdok pangam da baduna chinna ngangri nga da mari ta pamisi khun hangal le karigino magi phongdok ningbase ngasai phongdok pangam da baduna aduga samane ibu kuki ba jati se karigino haina ai madugi proof pizage ba kuki heba language da legisi ojazalan mapum phade kuki lon matik chana leite ba amadagi panglam lam silaga kuki lon da moro kari hai nam tambio marsa rakane ba marsa isibu kuki lon la muslim gi lon da maitai gi lon da Naga Singh Londa, Manipur Riba Kunda Riba, Kangup Singh Londa, Isi have a loan tongue a leramani. If I have a loan tongue on a leramani, Tada have a loan tongue on a leramani. Italy have a loan tongue on a leramani, if I have a loan tongue on a leramani. Cookie have a loan see the Tada the Sohe Uhaeva. If I the Sohe Uhaeva. Cookie have loans in Miras. If I the Sohe Uhagani, Tada the Sohe Uhagani, Isi the Sohe Uhagani, Adagi, Italy the Sohe Uhagani. He who have a loans in the season that is aduna loans in mapum phade kuki loans da ibe ma hai basi boy haigani nipa masa amada so ibo hai basi so boy haigani mapa popa mapu du so hepu haigani mani loba ma amada so hepu haigani loans in mapum phade ba aina masi thamningi se kari gi lona matam da kuki haiba jati se brain mapum phade ba ha brain ne ba makoi se madu kari na tae makoi gi mapum phade ba language na tae aduna ne basing ba thabak nungsi haba mini macha mana kano to ba fo ubanam da jati ne ba ikoi se ko manipur le minari ba ikoi gi yelong mi sing sigi thamoi sida si ubangam moe ba sigi pot se adu mama di matha du dagi selaga madu haidat laga hatpa utup na thomaga hatpa hai ba sibu masi karamba prithvi da le ba karamba jati mana ngam gada game ni except cookies in atana aduna ne na haise si cookies si makoi se half brain kangbu ne ba naga cookie gilam matamda miraj 1992 rege 1994 95 percent of naga cookie gilam matamda so khoi na ta gi ba naga family gi anang macha sahi ani ahum suba sahi phadriba sahi mari maga numpa ta ha era helaga hapgi wari me mai khoi ta e ba adu hojikte khoi imit no ure ina na ta re ba hojiksu masi makhoi ki ji kano ne ba masi da ka dori ge masi ki matang si euro phauda
डबल इंजिन की मणिपुर सरकार भारत सरकार इंडिया सेंट्रल की गवर्नमेंट का हंगी क्वेश्चन से बोर्डर गवर्नमेंट हंगी क्वेश्चन दी टेररिस्ट ने खुदकता टेररिस्ट ने लाथोग क्लींजिंग तौथोंबगी पोट चथोरदोबई मरम लेब्रासी मणिपुर की तथोखिब मपुंग फाना तथोखिरोदोबगी मरम लेब्रासी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा हंजनिंगिसी असगी चांसी औरदी अखोई खांबा नंबरी चांग लेत्रे मिराज यस अखोई प्रजा पुनम अखोई खांबा नंबरी चांग लेत्रेबा ngasi tabirangane ba ngasi MLA खरगी युम मै साखरे हाबगी पाउ फंगेबा MLA खरगी युम मै थुगाइग्रे हाबगी युम थुगाइग्रे बे पाउ फंगेबा मसी थोलकनी हेबसे खोना था कयागी ममांगदगी अखोई कनो पुनमक्सिना नांगगा लागे बे खोना अमतो ओबियो असिगुमलेबा मणिपुर की यामना क्रुशियल ओइबा असिगुमबा मिहात निपुन कुकी की यामना हेंजिलबा असिगुमबा कनोसिंगसी खांगना ngam mayam se masi athuba matamda मणिपुर की लेरिबा शेषो पुनमक मणिपुर की लेरिबा अखोई की पॉलिटिकल लीडर पुनमक रूलिंग अमदी अखोई की कनोद लेरिबा ऑपोजिशन द लेरिबा पुनमक अमतो इन पुनसिल लकांदा चपचाबा ओरे नोबियो अपुन टेबल अमक थंबियो से कयम कुइन लावरगेबा मसी करिगुंबा यारक्तबा मतमदा मैजा होरकने से कयम कुइरगेबा मणिपुर की प्रजाना लावरैसी तादा बकरिगिनोसिनी कई तारो तोरी नोसिनी मखोई तारा मखोई मसाना डाइट लेतबा मियामगुना मखोई लेथोकदबा मरम करी गिनोसिनी मसासी डाइट यावदबा रेस्पोंसिबल लेतबा मिसक अमोइना मखोई की कनोसिन सिने इलेक्ट्रिशन सिने लेरकदबा मरम करी गिनोसिनी अदुनी नसी मै चाइ बसी थुकाइदना मै मकै कनो तोरी बसी मसी थोरोइदो बै मरम लेब्रसिनी नुवाइते अखोसु आई प्रजा अमोइना मखोई की मयु मकै थुगाइबदु नुवाइबदि नतेबा मदु अदुबो असिगुबा पुंखमसि लातनबगी दमकते मखोई द तौबियु हाइबसिदि मणिपुर की प्रजा ना हाइजरकपसिदि ओजा जलाल कुइरे हेबा याम कुइरेबा मखोई द रिक्वेस्ट तौरपसे मखोई न पॉलिटिकली मखोई न डायलॉग तौबा मखोई न हुन्नबा रूलिंग अमदि ऑपोजिशन की हुन्नबसि तोपिरो न रिक्वेस्ट तौरपसे कुइरेबा करी तोतबनो नसि बोबा असुगुम लेबाकी असुगुम लबा कुकीना चिंथोक नुपी अनांग कया हातना तौरबा तुम्भम जाफम खंगदब मतमसिदा मखोइना पॉलिटिकली मखोइगी रूलिंग अमदि कनोगी मखोइगी हुन्नबगी मतम लने सिदा अखोइना हाइबदी पुंखमसे नाउ मणिपुर इज बर्निंग सिंस 18 months अदुदि मखोइ पुनसिन बियो हाइबा हयेन लांसिन लोरबा मतुंग मागी पार्टी दा हनबियो हाइबने जादा हौजिक बीजेपी थंबिनो अब कांग्रेस लेबिरनो बीजेपी लेबिरनो पुनसिन अब मखोइसी अखोन पामी से प्रजा पामी बसे मखोइ पुनसिन बियो अब तमो हौजिक से ngasi se haba tare the nature of koi people's ki protest se kitang tongale mamang da satra angam cha sing haba tare 11 12 ki students ki movement then youth mayam ki movement mayam lakre haba tare magi pick parrot mayam yo ba hai tare adugo mang ki ba khot ki ba mayam ngasi na loop ama phaw ba yaudaba अखोई मणिपुर की काचिन कोया पुनमक्ता अखोई की तामो लाक्पिरी से हम लाप लाक्पिरी नि बिष्णुपुर दगे लंबी द कैम याम लाई असि बो लाई याम लाई सी कनाम हाइनो रुब नते ngasi organization amana thogla ga litto bu movement amana नते adagi miyam na ngasi MLA mayam gi yumda minister mayam gi yumda thomjam do leptri makhata na thogli si mayam ji kanam hairu bu nate ba that means public is shati sawe miyam si khoi chau na re kanam den litto gi so koi thogla theng na ne haibagi madu gi spirit thogla khre ba मसी तमु कमाइनी येंबिगे अदुगा हौजिक से कोकोमी के ओइबा वारेप खरा लौ रे सिम दंग आई मैम द थमजौगे वारेप खरा कोकोमी की स्पोक्स पर्सन खुराइजम अथौबना अखोय लाउथोगा लौ रे मसी की ममांग दा अखोय अमुको की प्रेसिडेंट एसएम जलाल ना पांगल सिंह की ओइबा अखोय की मालेम पुंब की ओइबा मूवमेंट मणिपुर की नतगन इंडिया दा लेबा पांगल सिंह की नतबा मालेम पुंब दा लेरिबा पांगल फैटर्निटी की ओइबा मूवमेंट अमा लेरिबा थौंग सिंह की मायोक्ता अखोय प्रोटेस्ट संक्शन बा होरगनी हाइबगी मदुगी फेरेप लाउथोकपा लेग्रे मखाताना हौजिक मणिपुर की ओइना एपेक्स बॉडी मैम अमगे अपुनबा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ओइबा कोकोमी की स्पोक्स पर्सन अखोय याम खुराइजम अथौबना थोकलकपा मागी प्रेस मीट अमदा माना फोंदोकी वाफम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मरी लेनबा तोंगान तोंगान वाफम मैम अमदा लाकपा थिंगबा अमा नंबर 1 मदु आई याम क्लियरली मदु अखोय खंगजदबना याम मरी चुमना हाइबा ngamjadre adugo makhatana ngasi numidang pung 8 tagi manipur gi kaching koya khuding makta maira gi protest
rally chatpiyu aduga khongjang aduda armed forces special power ki mayokta wafam thambiyu haiba wafam ma aduga yam chawwa ultimatum mana pung kunmari ki manungda manipur gi MLA punamak imphal da kanda manipur kannabagi firep amasung manipur miyam da landariba masigi mayokta thengnabagi firep ama thubo matam da laukthokadamni haiba wife sing logre aida tamoda mohana lakchaning base unorganized oiba miyam gi movement ama lakfasida leidiva underlying miyam gi sentiment ama emotion se kamai ubi gesini masi miras kona mamai thanda atopa organization mayam am tholaga akhoi yawi hai ki bewani jun 19 si kana gumba organization am tan lit tawhide jun 18 the thokiba mamang gi jun 18 the thokiba thodok se kana gumba CSO am organization am tan lit tawkiba nate madu praja ki khang bangam daba ka no du thokiba aduni sem adu gi potuni ngasi tholaise ko maramdi kari ki no na patam da praja sing si pelak taba praja sing si ki pen taba thamoi si da mai ko thumba yarak taba matam da ne lucing ni na ba mi darkar leite ba ai thamoi si na pelak taba ai um baka ya na pelak taba matam da pen da ba mayam se hai thoro na hora ka da madu da la ki ba I hong ne ba masi bu ko we asem ba praja ki move ai si bu ko we ko अखोई कनागुम CSO अमना लांगा खोलगा अदुदा थोरो रैली तोसे अदुगा मादु माइना थबम तोरसि कादुदा अदुदी अखोई सेमजिन बकनोने इहोने बा नसी थोगलै बसिदी अमदी ममांगी अखोई जुन 18 द थोकिबा अदुगुम नसी सो थोगलै बसे मसिदी कनागुम मतना लुसिंग कनो नतेबा हौनरुब तौदना पेन दबा नियोय बगी प्रजा सिंगसिगी थमोय द पेन दबा मयamse फुदो अपने बा मतोना मसि थिंग मयam वानी मसी थिंग याम वाबा इहोने बा मसी मरमदी मागी सलाई खमोय दोबा मागी सलाई खमोय दोबा अदुना आइना नराम tamo breaking news notice live ki hojik reference tane ina ngangjari baje yarai quote notice live breaking news MLA ahum hayeng resign tawagi web logre MLA sing adudi thanga gi MLA T Robindro hairo ke MLA T Radesham amsu wangjing kendra gi MLA Phaomei Brojen hojik manipur da leiba issue siga mari leina miyam gi siga mari leina manipur legislative assembly gi MLA ahum resign tawagi web logre hairo MLA sing adudi number 1 T Robindro thanga gi MLA aduga hairo ke MLA T Radesham amasu wangjing kendra gi MLA Phaomei Brojen hairo be MLA ahum si resign tawragani haibagi makoi gi warep si hoji notice live ki degi fangba news source amagi matungina thamjari makhata ba masigi verification aikoi myam da thamjarake hojuk maki oina breaking news se thamjari tam makhata bi hojik thoiba irang sida miras nang so hojik adu ki portuma hojik lakpa pauni ko makoi si resign to pham thopra makoi masagi makoi ki to gada ba mathau makoi ki responsibility si na thaira ga makoi resign to pham thopra hojik si masi asum step hoye gadra miras makoi resignation pi pham thopra natra gana makoi sin si punsil laga apun maware ba lawra manipur ki damak ta thabak to budura asum hoye gadra masi ki matang si choi khana ning Bandi kai nona iba matau masi makoi na resignation masagi resign tawrakanda makoi masagi responsible person nama oye hebsi makoi ki responsibility sidagi makoi na thaira ke sen mali masi makoi pamde bandi makoi masana masagi manipur ki damakta manipur ki praja ki damakta lofam tokpa responsibility do malung na lohani ko okay tamo masi wafam si matham jage ima habi hojiki resign tawdori si BJP ki member seat ki resign tawdori ra MLA famdagi resign tawdori ra masi so clear to bamsa aduga aina masida miraj asigi matang se innocent taruk nupi anang adu sun ni pa kara nate nupi anang ason mani ko masigi matang sida aina ngarang maksu ai gameno manipur da ko ai message ma thajai ai ko gi CN gi kano da WhatsApp kano ka miyam da so pi ba number sida ne yara ga di masi athu da step bam dang lobiu mandi kar gi no makoi taruk si hal hai ba gi proof se koi phange hoji phangna bani na makoi si Kuki every organization makoisi terrorist ne hai base masi lauthok na ba government of India da central government da athuba matam da pau pdu amadi manipur government so makoise terrorist ne hai ba gi lauthoga masi gi thabak sim lokot pi na hai ba matam da khudakta reply ai phangi government of manipur ki site gi hojik nasi nimidang pung mapan tara sida cabinet mi pham lo ka da madugi wafam du mag ai khoi central da thar ni hai ba gi reply phangi aduga to so to bi ramane
थासो था रमनेबा सेंटर द थारे ताजे गवर्नमेंट की साइड की ए गुड स्टेप अफम स्टेप अमन खल्लेबा ओके तम अदु स्टेप से थबक तो थोन दियो ओके स्टेप से थबक तो थोन बियो तमाई मखदा लाक्सगे थैंक यू वेरी मच आई मतंग अंकल जलान दे एम शॉर्ट टाइमिंग खतंग लोजनिंग बगिनी अखोय की पब्लिक ना याम कन्ना अखोय की कमेंट की थ्रू दा हाइतारे ngasai phone की वॉफम जे हम कन्ना एप्रिशिएट तोरी अदुना हौजिक से अंकल इंडिया टुडे एनडीटीवी हिंदुस्तान टाइम्स the Times of India, the Business Today, Mayam the Economic Times, Jauna, Ikugi, Manipugi, Apunba district, district Tareta, Hosik total curfew, Chanagai. Ikugi Gasiki Todoxing Matunda, Hosik Northeast Life na Haribaze, Manipur under siege. Manipur under siege. Hosik National Satellite Channel, Amanda Haribaz, and Manipur under siege, and Manipur is burning high. Manipur is burning. अदुको मणिपुर से अंडर सिस ले रहे अंडर अटैक ले रहे हैं अदुको मणिपुर से लोई लैंग्वेज चन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी नॉलेज ले त्रिपुरा प्रेसिडेंट जी नॉलेज ले त्रिपुरा ऑल द नेशनल न्यूज़ पुन मंग मणिपुर की स्टोरी हो जी पिक अप तो रहे अदुको मणिपुर की सिचुएशन जे वर्निंग सिचुएशन हो रहा है करी प्राइम मिनिस्टर दा होम मिनिस्टर दा करी हैवनिंग अदुको सीएसओ सिंह ना हो जी करी तो बता आई फदी है बसिन याम तीन थमिरम मिला सा कोई के न साइ ममांग दा हाइ खरे कोई के मियाम जे कोई के पेन दबा नुंगाई तबगी अखोई की कनो दुना पोतुना अखोई कंसेप्ट तोरबा मदुगे क्लाइमैक्स अदु मपुंग फारबा यावल म लाकप याबगी अखोई सिविल अखोई की डेमोक्रेटिक अखोई कनोमा रिवोल्यूशन मा लाकप याबगी को सब चाबा टाइमिंग दो मदुगे क्लाइमैक्स अखोई मणिपुर खुनाई से यौरे हाना अखोई लौब याई मसिदे सिदा अखोई की फौमाई चाबी अदुम बा कालुपसिंग थोरकनी मसुम चारगा हिंबा फुमाई चाबी सिंग थोरकनी फुमाई चाबी सिंग से मियाम की यावल इहौदुदा अदु पूरगा चमिनाबा मखोइगा भाप तामिनाबा वखल तामिनाबा संगी हौजिक लैरिबा से सेंटर द लैरिबा लेंगाक्सिना अखोइगे मणिपुर खुनाई की पुंसी कनगदोरिब्रा अखोइगे मियाम की फ्यूचर कनगदोरिब्रा नत्रगा अखोइगे तुंगी अदुंबा हिंबगी पुंसीदा शांति होइबा नुंगाई याइफबा टेक द काइदबा वेलफेयर होइबा खुनायमा सेंटर सिना पिगदोरिब्रा नत्रगना महौसादगी लेजरकपा पुवारी पिबिरंबा अखोइगे ngमखै अखोइगे अदुंबा टेरिटोरी दो सेंटर ना लेइबा हौजि हौजि की रिजिम मसिना खोइदा ngakपिगदोरिब्रा अदुइ तारगति मसिदा अखोइ यामना चोबो वहंग अमा थोलखरबनिना अखोइ सिदा सेंटर दसु लेइबा स्टेट दसु लेइबा लेंगाकमा हौखिबा कन्फ्लिक्ट सिगी मनुंग चनबदसु मतम सांगना था 13 निपान लेरे इको अदो अखोइ सिदा लेरिबा लेंगाक्सिना सेंटर द लेरिबा लेंगाक्सिगा अनि सिगी कोऑर्डिनेशन दा मणिपुर खुनाई दा हुजिक चाइबा मैसे मुथतपा नमद्रबनिना को सेंटर से सिदी चथरिबा मागे पॉलिसी प्रोग्राम सिगे मायोक्ता अखोइ यामना स्टर्न होइबा अदुंबा मणिपुर खुनाई की अमत होइबा अखोइ केनोमा अखोइ वारेपमगा लोइना नम सेंटर दा अखोइ मागे अरानबा पॉलिसी प्रोग्राम सिंगदो मदो नो मोर हाइना अखोइ चप्पानना खुद थांगतबगी मूवमेंट दो ओइफम थोय मदुगी मूवमेंट अदुदा सेंटर ना नहानदगी चथरिबा मागी अरानबा पॉलिसी प्रोग्राम सिंगदो चाप चाना लेफलगा सेंटर गा डायलॉग तौनरगा अखोइगी ओइबा अनौबा अदुंबा केनोमा सिस्टम अमा अनौबा पॉलिसी प्रोग्राम मैम अमखक अखोइ चपचाना सेंटर का डायलॉग तौनरगा मदा अखोइ सेटल तौब चंगे मणिपुर खुनाई की महौसादगी लेजरकपा प्री मर्जर द लेजरकपा अखोइगे अदुगुंबा लिसांग सिटना लेजरकपा अखोइगे अदुंबा पुवारी अमसुंग अखोइगे इपा इपु सिंगिना ngakkatlaga sempiramबा अखोइगे इरै पाक अदुगी टेरिटोरी मदुगी कोएग्जिस्टेंस मसिमन नो कॉम्प्रोमाइज अदुगा मणिपुर की मनुंगा लेमिनरबा कालु फुरुप सिंगी मरक्ता सेपरेटिज्म की अदुगुंबा मरु हुनबसे मसिमा नो कॉम्प्रोमाइज नंबर 1 मसिनी अखोइगे मरक्ता लो लेस होइबा मोंगदा सेंटर ना साइलेंट स्पेक्टेटर होइना म्यूट स्पेक्टेटर होइना सिगुंबा अखोइ लो काइरगा थबक तोरि बसिंगसे मसिसिदा लेरिबसे मसिमा नो कॉम्प्रोमाइज कई नो अखोइगी खुनाइसिगा चानाबा मथौ ताबा अदुंबा पॉलिसी प्रोग्राम अमसुंग वारेप खरा मणिपुर खुनाई वारेप खरा सेंटर का अखोइगा फजना डील तौबम संगे मदु नक नोनबगी नते जी पॉलिटिक्स टॉक से हाई कमांड पॉलिटिक्स टॉक से अमिंग मथा पनिंग दे पॉलिटिकल पार्टी से हाई कमांड लेपो वारेप तो सेज डिक्टेट तोरपदो दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स अदु मणिपुर खुनाई सेम यागदब नते
अखोई खुनाई सेम से हाइबा तारगदी अखोई की खुनाई की फ्यूचर कन से हाइबा तारगदी मणिपुर खुनाई की ओइबा मसागी फीचर्स ता युमफम ओइरगा अखोई की स्टैंड तो रियलिटी दा स्टैंड तो ngamba खुदम बि थांखत ngamba अदुगा मथौ तारगदी सेंटर की लुसिंग बसिंग सिगा सिंगना ngamba अदुगा मणिपुर खुनाई की पॉलिटिकल लीडरशिप अखोई मथौ ताई तो सीएसओ सिंग के मतंग दा मिराज आई इसामक I also belongs to civil society organization. Nasidi across the aigi magi kano sigi platform ye line do thadok serkal ai CSO so ai jake. Akhoi shu CSO sing shu. Akhoi gi aigi matam gi privilege. Yes. Yenga ga. Aigi matam ye dumba advantage yenga ga. Akhoi wangang ba da reserve to ba wanga haibam thokpa haidaba haibam thokta haiba kaigumbam leibra mado akhoi self evaluation akhoi mathok taba leibra haina ai samaki oina di adumaina feel toy atai gi di khangjatre ko okay uncle thank yam nuaijai haba tare akhoi gi saruk yabiram bagi da uncle bu thaga chari kai khon bu chari thank you okay thaga chari ai mathang je ima da laksage ima da laksaning baje ima hat kre hojik mi mangase taruk se punna aduga masina aroi bo oigadoribra if masina nature of conflict oragadi makata na sugumba miyoi kya ama share pa yabi oithopadi lei la ivo wafum di hojik anu development khara la miyam gi hosi ma kamai yenge kamai ni imagi observation lei hojik lei ba miyam gi unorganized oiba mafam marang khangna miyam gi pen da bo khoisong na bo mayam achak po maisak mayam to loi chabane hojik loi kapisini mako sida lei ba mayam si kanama ta si iko manipugi masak nai ba mi nen thokla ga lei ba ngakani masi mayam si pawo masagi emotion hold to ba ngamde kaisu lei ta picture ama khaktu da tai ba mami mayam do yengba matam da artha ji hanjin tho alei koida mayam khoisong na re mayam loi thokla hojik si MLA minister mayam da yam kanna mayam na khoisong na ba du ulapagi mami tari hojik MLA ahum resign to bui warep logre haidana news to yam substantiate oi to ya ba news ki oi ba ni phangdri but confirm oi ba news amadi oi re hayeng je madugi film la ima sida la iba miyam gi iho aduga hojik MLA ahum da lawri iba warep mayam si ma kamai yeng ahan ba wahang yam yami ko ahan ba da sum aroiba oigadoribra haibase hauji kiu de lengum bane ba karigino di akhoi authority na concern oibidragadi karigino di hauji boro bekra haibra adu dasu akhoi people mayam na akhoi se mafam de gi thangdokpiro akhoi gi life se safe oidre secure oidre aduna akhoi siba tare adu mongpham oyo haibra akhoi bu kanbiu haidana media gi through media de niko akhoi na ujai phangi se adu aragadi ngasagi thoglaiba picture hauji utpiriba sidei sida angang masa am yaraga sidei sida kaisu khangjada ba angang se si he uradi akhoi su yam sentiment so emotion oi sigi sina aroiba ohenbiu ana wahegi oina oiraga su kiu de lengaga mi mayam na akhoi bu kanbiu ana haire ise sidei sida akhoi government authority na kanbidraga su akhoi Indian Red Cross Society Manipur branch na traga ziri branch leibra leitabre khangre madugi akhoi laibe steam members sing na akhoi volunteer sing na makhoi safe place amoi se sip tok thopi ba se sumbrang khale ma se humanitarian ground da yam concern uijaba duni ko sidei se akhoi su ahlrem ne ka sungam de idea share tok jaba khak nata na khar law jaba phung jaba nata na physically di akhoi su ga su weak oire ado sidei se laibe isa inau volunteer laibe mayam se na moigi da makta tobifam thwe mafam dugi local MLA da haibe su local MLA na madi ka sungam de haibana magi su khara mana adum discuss to be mawong se akhoi no ubagi penada ba su dum lawe aduga sigini makhoi se kanbiba matung ta ba akhoi misi mina se thokdana ba jiri gi boraw le class se da si akhoi na mayam attention na ma draw to bam sangi akhoi mayam na sima thamjage aduga mathangi amu question da akhoi haure iba posi di akhoi ngasai hongnaru ba tawdana haure ini hairi sini adu kanamta na akhoi adu da satlaga adu tawrusi na haiba se campaign tongna re ga tongna ponte ba kanamte call yauti adu aga di tawriba pose mioi begi akhoi gi human akhoi feeling sine ba humanitarian being human being well being amo oibegi ne ba sidei sida angang masa si oiraga angang masa si bu yengo kuki gi makhutta tare raga masidei sida mabu chaitup na thomaga hatle hai si bu yengo akhoi se ngamu ama iro masa na ba hat pa phaw da akhoi de ngam de ba akhoi se
ko aduna akoina ngamo siba leiraga adum ngai ba wari ni ado sina oikhre aduga MLA ahumna resign tawba tawdaba dudi moigi political moigi su lopham thokpa phirep ni na masa masa na self determination tawreraga moisu prajagi kanu se khoigi pairami se akoina yawra abane ba akoi matol lom e ba khoigi kanu se aduna matol lom agadi lomuragadi madu amu incline tawbodo decline tawrani dana aduna madugi duda moigi wakhalda oiramgani moigi wakhal se tawbase prajana taliba demandi makhoibu yamna moigi inimi nate makhoibu da support tawri akhoi leader ne hairerga akhoi myam gi tokphum thokpase tawbiro simai tawdana praja meyamda innocent angang singsidei sida sigumba dosa se baktarabani adugi governance good governance or leitragadi nakhoi se phamthadu na demand tawpo wane masidi mahongsa ne ba admai thamjage hang okay ima yam nuaizai yam maroi bo fam yam ma ngasi thambiramaga ngasi ke ekhoi ge knowledge dialogue ki marathon episode se ya biramba aduga yam eye opening oiva aduga ekhoi gi miyam na kari firep logudage amasung leiriva hojiki miyam gi oibi ihou se kamaina access tawi haiba sida maroi ba khandaba ya bo fam yam ma phungdok piram basima mayam de yam puning doksing oi aduga yamna tamthiva ruthless oiva yamna cruel oiva brutal oiva terrorism gi ek amakhak ta ya ekhoi gi manipur gi nupi khunai represent biramba simasu ekhoi ima yam nuaijai amsung thaga cheri ngasi ekhoi na panelist kara nupi panelist kara ima kaujavani adubu ngasi gi lambi thingba miyam gi ihou mayam sina lakpa ngamdabagi haba tare adugu ma khudong chada mayam su mayu nagre ekhoi ima bu thaga cheri loina ai mathang chi tamo santi darak sage aduga tamo bu taram nokcheri Colonel SAPAM Shantikumar aduga retired ekhoi gi army officer ni ai tamo bu taram nokcheri tamo ngahan si ekhoi gi episode amada knowledge dialogue episode amada tamona mitagi pi taraga yam emotional oina yam strong oiva army veteran amagi dagi expect of the bhai tare just angang amasung mama oibi myam gi photo do uraga da tamona ai tare mitagi pi tana kapkhibagi yamna emotional oiva mikup to tamo ai ningsinge aduga tamo ngarang je hana confirm oiba mayam ama leikre aduga hingadra natraga sigadra haidana miyam ne yam kana mipaina bagi tangkak amada ngarang numidang gi pung 12 swaida Indian Express ki news article amada ekhoi gi mangriba miyoi taruk tu gi manung dagi oigani haidana confirm torpagi mikup se tamo kamaina tamo how did you hold yourself last night Miraj, I han kara emotional oi ko. Yes. I don't know me to da. I understanding kara lejai ko. Understanding kara lejai have di. Masai ki photo du da urakan du da. Adu da pari ba missing. Adagi pari ba missing. Adugi pari ba missing du di ako na photo da ure ko. Pari ba missing du di ude ba. Part of missing to get character do Maduneva in analyze stories. Go. Part of missing Aduda Angang Machan Pamachas in a Latoga Yingiva Tung the Magi Tung the Lepiba Nupado Aduki character to never yings. And Adu character to Ying Matamda Piba Angang Nupamacha Angang Macha Chahi Book Sujadriba Chahi Tan Nipang Tangariba Angdo Aduki Punsi lawyer the co have I can't basically. Aduna neba, aduna mita in capital. Ngasi dia ngasi emotional oil that days over. Adun mutunda da aduna mito da emotional oil do adugi marangi neba. Because the character of that person angang nupa macha sin leito yeng ri yeng. Kasu kangja da angang sin leito yeng sia ma dun ngang wo da yeng neba ko. Aduga magi character masi karamba mi oram do no ha to ai khangeba. Karamba mi oram ga do no. Haibati Kai Hatara, Mana Tago, Tabak Kaino, have a duki visualization, though I do Urpamatamda. Various things developed in my mind. I Birendra, Matam told Evako, Matam told Pachida, Pagiva mission target course Evako. Target that lady mission Chikanakano, Angamcha, Humamane, Adagidi, Yamna, young Wiba, Nupi, Aniamane, Kwa, Aduga, Chahimpu Suraba, Amaka Kaneva. So when we Howjiki Hoigi Kanosis Mira. Yes, have you? Hoigi Kari Haitara.
tungda lepiba aduga magi manakta lepam godoriba pharaga pukhiba kangbu singsigi keno se intention se I could visualize aduna adon numituda as hairaga aina adu tawba wani but then adon numituda ai adum khangeba ko si tarung amata phangaroi habjide adum khangeba hingaroi habjide khangeba yeng do dana te masai personality do angang singna nupa amcha sna yengiba tungdo onthoka swan lei yeng se the lipe nupa do adu personality do ai khangeba magi kano character do adu khangeba adu na ai adu numtu dagi adum khangreba masi as adun lai khrom da badi yadabni na hoping for the best haibudo da ina lai khrom jagi ba adu gi wani adubu yamna barbaric oiba masi kari haita ge akhoi gi kari haini imagine tongam da ba pot amane ba tawrise militant machine kam no ka sukai di akhoi da army ne akhoi kaptan na ge hatung na ge le pang tani ko adubu angang macha yamna pikraba kai su khangja da ba angang macha ma amju da thom ga halaga ai si achomani ai si afa kai haitare akan mani na siaga kan tori do adudi yamna kari haitare maduda adugumba group to ga akhoi hu fight to do war se masi akhoi wakhan khan ba darka leiba akhoi maitai sing akhoi gi Imphal Valley da leiba maitai sing Naga sing aduga kari haitare akhoi gi Muslim sing Pangan sing ko akhoi mayam masi gyan ta ba darka leiba kamaina how to fight these people have se ko masi yamunna khan ba darka lei akhoi gi more dagi pura completely tan thokrabane ba khoi gi naga chinau singse ko pura completely tan thokrabane adu matung da more so ji tan thokke sine ba moina khali se jiri se ne ba tan thokke hai se because of masi control tawge sine ba ago kangpo pi su ne ba moina hai se ko kangpo pi jiri kanu se ahum ji pai business ki da makta center oi khalak control tawg doini man control tawge hai pani adu ga loino chupchal lak ke hai ne ba adu da akhoi sida gyan ta ga doi si akhoi yamna wakhan khan ba yam darka lei masi akhoi manung da leiba valley de lehuri ba akhoi di paisa su leite nongmai su leite maru su leite compel tawraga akhoi da nongmai maru su nongmai ga nongmai ga lakhi bani nongmai maru du jau leir maro akhoi gi di leir maro maru ma kap ma da paisa ngtani moi gi di poppy cultivation gi turnover se 70,000 crore muni haise 70,000 crore ja khoi Manipur budget ki chahi ma gi budget ki 2 times te hele adu matung da amuk America gi ngasai gi kari haitara Burma ek khaiduma chauna leire adagi Mizoram gi akhoi gi chief minister na amuk chalaga adu da hairo da gi meaning yamna amchu leiri mamang ngai gi horukpa kari haitara akhoi gi Christian state haba sa si gi hingan ning bagi moida Burma gi mi sing aduga Mizoram and akhoi gi Simiam si do leiri Simiam si loi punchal la kan da khoi na fight to de war se yam difficult over war ma di oi ba aduna central government si masi understand to da bati oi roi aigi believe ta adubu aigi believe ta masi central government understand to da bati oi roi haina yam strongly believe to jai aduna akhoi sida leiri ba akhoi gi leingak natraga representatives mayam singsina punchal laga center ga wari sanaba haibadi kari no tawdu se noina kai tawdu no akhoi na kai tawdu no haiba sigi keno se masi khangba da ka le yam phajana wari chana da ka le ba to protect the people the indigenous people haibane ada sip indigenous people me am se akhoi loina ma akhoi mehu de le minar pa 1961 akhoi honorable chief minister lau to khare chief 61 gi mamang da lakhi ba chung du ne ina haise adu they are all legal ni ko lau to khrab ni akhoi gi keno na lau to khrab ni na loina ma legal ni adu akhoi loina ma le mina se haibane adu gi matung da lak pa sing do adu do kanu taw chang pa yadi habani fencing tawse haiba sisu yade adagi FMR haibu yade mi bo hoju matam da bo hoji modern time su bo som da su zakani som ju chani yabro masi yam understand taw da kale adu central government has to come very strongly masi akhoi mi amna central government da yam thina takpa da kale with all the haitare with all the power akhoi na legitimate power mi am se tor ko central government da takpa da kale akhoi na se haji Lakshani was if this is the nature of the present conflict, what can we expect from the
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯏꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ सिगी मोगी अटैक पुतौसे सिदी अदुम तौरखिनेबा मोइद अदुम तौरखिनी सिदी बिकॉज एजेंडा से याम क्लियर होय मोगी अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट ना सु अदुगा सिगी अखोगी मोइना एडवांटेज दा दुम लैयेबा एडवांटेज ले मोइ लोकेशन सिसु एडवांटेज दा लैयेब मोइना अवांग बदा क्वेश्चन लगा लैबनी अखोइना मनुंग दा लैहोबनी को अदुगा अखोगी नगा इचिन नाउ ना मो मरक खले होगा असोम मपान लेने अब मोन कंट्रोल तब एरिया खरदी अखोई नगाई इजिनाउी लोई कम्प्लीटली अमुक चक्रे लेते मोन कंट्रोल तब मफम याम लेरी मोन तौनिंग तब याबगी याम चांस लेरी सिगी किडनैप तबसे असि नतब अतोप मथंगदसु तब चांस याम लेरी अदुना अखोइना मसी सेंट्रल गवर्नमेंट यामना मोइदा अखोइगा वरी सानब याम दरकार लै अखोइगी याम स्ट्रांगली condemn तौरगा याम फजना अखोइना मोइगा वरी सानब याम साथिन दरकार लेगनी खले अइन खंजबदा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वरी सानब दरकार लै हाइदना तामोन याम कन थंबिरी अदुगा ngasai mamang da ngabiramba social activist isam jalal na herambada central government ga ikoi negotiate tawdabani aduga negotiate tawrakanda ikoi gi historically leijaramba pre merger gi mamang da leramba ikoi gi territory amasung aikoi gi leiriba social cohesion sigi da aikoi ngak nongedabo nate masida compromise sungtok toroi da haba wafam jing thamami ai matang ji tamo Birendra dam lakchage tamo da lakchaning baje hojik latest news ni and here I caught any life habitare North life ngai ni ko to jeri baje masida North life na tagline ngasigi all the news cha moi cheli baje Manipur under siege Manipur ji language ngre and Manipur is burning now Manipur is burning oire aduga MLA mayam gi yum dang asi thomjan bani mapung oina opposition political parties sing amasung miyam yam kanna react tongna basi Manipur gi luchingma mayam ji phamtha to haibagi oiba demand ji yam kanna leikre aduga mari lena ngasi ji Manipur gi MLA mari na hayeng MLA from the resign to bagi mogi warep leikre moina resign to bagi warep si mapung oina Manipur la iba miyam gi ihausi ko mari lena ni haidana phungdok li adubo hena substantiate oina ba madugi news content ekoi dawji phangdri phangbagi miyam da thamjarake hauji phawbada resign to nabagi damak to warep lowre hairiba MLA sing asi hairo kendra gi MLA TH Radeshyam thanga gi MLA T Robindro amasung Wangjing kendra gi MLA Paunam Brojeni amasung Uripo kendra gi MLA Ragumni su yaure haidana ikoi hojik breaking oina phangi tamo gi karimo matang sita Miraj today is very much emotional yamna pungning si khwaidagi nuaitaba numit amakak oi hoi MLA sing pham thadok tabai today it is not an important to us thado su fare thadok tros fare amaya mani moi leirasu phai leitras phai samane moi lei haibagi kana basi Manipur gi miyamna madugi karigumam tak phangaktrabane bako hojikti what time spoken to us matamna khoida hojik haire isidi democracy se public or people is the owner of democracy ganatantra satpalibak ta public sina ganatantra gi mapune haibase ngasidi Manipur miyamna madugi answerable ore pakumpi wa hore any other consideration is not a need karim ta darkar leite maram di khang ba ba khang kre chahi mag thani pan hen khang aba matam ji bawda leirei ba phibam sidagi kana gi thamoi dano kairam moi duise let us forget about Manipur let us forget about any caste or creed or religion mama oibi kuting ma ki thamoi da kairam moi da ba mapa oiba kuding maki thamoida ngasigi saktam si uruba matam da kana na bu mioiba moina tenthana oida banga moida geba tha tara nau pudana lap khraba kungang du da mama ma oida aga macha sing dubu chaungna na buyorak pada kayam wana hinjaram gani kayam wana lelam gani macha sing du chaungna na buyok pada mabuk thanna bu hotna bada madugi awaba chaina khang lakpa mayam jingse ngase masi our government never listen it sukta ta deba now hojikti karigi matam noida any other consideration it is not a need the time for peace talk that is also has gone hojik it is the only public to decide the destiny or the fate of Manipur miyamgi Manipur leibak sigi hojik akoi isana akoi isagi
bidata se leppagidamak phirep lobo matam oirabaneba. Let us remember, be ashamed to die until and unless you have brought some victory for your humanity. Miyoba samaj gidamak iramdam sida aigi matamamagi 1891 da thongna phagiba ipa ipu singduna pharsigi sagai karm de bawda nongna kagiba ipa ipu singdugi masa masu akhoina ngasi kari dobagi ninghanna gadorino akhoigi samaj se hojikti kallagadamni. It is in the hands of the public. It is not the time to listen what the government says. Government sarkar na haibusu hojik tabam thokte matam. The time has gone. It is only the public or the people to decide our fate. Any kind of changes is to be brought by the public, by the people. Miyamna public na hojikti madugi ahongba purakadaba matam do hojikti chap chana yaurabaneba. Pikraba sahi aniga makhaiga dangariba angangsina karamaina siramgadageba. Akhoi khanjeba ko chahi humpu suraba nupi jibu izamagale. Madagi sida chahi nipan suraba langambay ba angangji thani pan katangari base majina siramgadaba phibam se. Let us imagine aigi icha lupi duna kanagumba magi machana naba matamda makok silakpa matam makong hamba matamda mama mapa jingduna doctor da punaribane. Mosing se mase kayam wana lelake se tha ani makhai ahumgi mamangdagi we want the public. Akon miyam de se masigi alarming situation se hairaga labaneba. Jiribamda Myanmar dagi changakpa akoigi Manipur sida pokpana taba kuki masa yore makhoi singasena khut thaba hore as de hairabaneba. Masai warning pirabani jiribam se somda leriba Manipur gi situation atai Imphal Valley jiga manade masi top tongan ba no how leba expert mayam ama tawrakanda masi gi security arrangement se masi darkar lere se. It is already predicted by us 2 months back. Thani gi mamang da koi haigrabaneba masi bawda sarkar sina adum tadadana lakpaneba. Hojik akoina khwaidigi luridi atai kaimnate ngarang si pung ahum makhai khitang henba matamda a gentleman from Borobreka telephoned me and said pung ahum makhai dana mari bawgi manung sida mi asiba akchang ahum tautharaga lae karaida jiri mukaiduda Borobreka dagi khapang na barak turen sida chatharakanda kilometer 12 muk challaga jiri mukai sida hi honba nupa mana asiba akchang tautharakpasi ureeba matamduda akoigi thamuiji kaiheba mafam miyoiba nuksibagidamakta koi rajniti tawje habro natregana pharene Manipur the thokpireba politician khudingmak singse let the whole property of the world belongs to you. Prithvi lan khudimak na koi loi hoba mipum khudimak noibu achaw sang heliba phamnai bo heliba achaw bo heliba mantri heliba mayam jingsi halaga tupaga na koi ni nungai ne heragade prithvi lan tum khudimak singse noi loi namak oja horoba loi na hatloba. Kana nobo hujik thamuji kairamu doise maitei gi wanate amagi wanate mamangda matamamada koi haijagrabaneba kuki gi isininauk sing sina tawbase masi it is not honoring the humanity miyoba samase pachana temsing na reze hairabaneba mikap mirau khona thallaba tengtha na waibana thallaba hujikti imunai mutana raneba hujik songan laluidabani sigi tanjaji didi what the government says Yengbio Miraj ay kainom ta haijageba kitang emotional oi waru bibiyade Bharat Sarkar gi Kendra Sarkar da Singhason da phambiriba phamnai ba chauba mayam jingdo kuta phajaba setba aeroplane phajaba tongba gari phajaba tongba mayam jingdo they are not having makoi akoi na thadariba bot thadabagi right se amukhataneba it is only once. Even the President of India also, Bharat ki President jo bot hada bagi right se ama khakta neba ani shula mangonda pibana teba makhos adu khambiga dabaneba. Politics means welfare of the public habaneba. Hojikti akoi maitai kangbu sing se kana na tem sing na de kana na kari tawrake haba se chap chanan ujik mayek sheng na puthore haba yengoba jiribam gi Borobreka haiba kilometer kunmanga kuntaruk chatlaga leiba lokoi pung haiba makaka lamtai khunau haiba makaka only ani se khaktani
maitai ngaktan khunda dana leijabase siriba makoi tarukse borobeka police station da hang ba mafam amma khakta relief ke moin hang dana leiba mafam da leijarambani irangji kharagar phagalakpadagi makoina leiriba ngasagi karong hariba lamlong hariba jakurador haiba mafam chida moise senda lambi khitang phara abanina punsi hingnana baina sentum kharaga thokjana baina CRPF su leire hedana chacharaga senda lambi da kaji karwa tawba haujarak paneba karimta khangje jinjibu yamna miyoiba nattaba Shangagi tabak together Kangbu sing sina Sumaina Torakan, who is to tolerate? Karama Mio begit Tamo in the Kang than a letter with the Geva. Masi the Nevangasi, Manipur the Hora ise, Masi Logiroi. Hojikti Sarkan Habusutar Aroi, Mantrina Habusutar Aroi, what is Hanaze Habusuyara Aroi, public na awonbam hek Porokani Habase, Masi Nasi Uriba. Mamu matok sina di oh public sina ngasi di ahong basi porok patare like Bangladesh talk ba adugum na ngasi di lambem sida lari ba miam jing sina akoi ahong bado pora agani haibagi khongjang ama khakne haidana aina lawi aduna MLA sing pham thadok ta bai badi mogi responsibility se hanana la maba makoi daita makang mamang dagi pubira amaba madu oragadi ngasi mai cha ibasi chaoi mi sing siriba sing sisu khajik nang su pharam baya ya bako hojik jiri bambi boro breka hojik tel leiriba mi maudrani pan muk leiri se makoi kamaina leram gadage se amu use bako khudde ma khakse le khudde se chahi ma thani pan ju khongak tra bane ba kari phibam no ba cancer naba diabetes naba adigi atop chronic disease ayam naba singdo hoji hidak chaba phangde ba when we telephone to the deputy commissioner they are not attending our phone also I as a person who is working in Doordarshan News as a special senior correspondent it is my duty to speak to them but they are not responding to us amata phone pai da bane ba hoji diabetes naba mi singdo kari phibam no ba moina lerise kani no ba moina relief material what relief material chana baduro hawai jibu numit khudingi charaga nuai bro chahi maga thani pan hawai chala aba super fine chala aba mi sing duna karamba sangsara ma da khoi hingi bno je khalam moidraba madu khalakanda akoina taibang miyo bo oisi madu gumbagi politician madu ubangam ba rajniti gi lusing ba misa amakak akoi oije haiba khaki akoina politics sangjender imneba aduna aina aroibada Tangkak sida in hiding is a hojikti MLA pam thado it is up to them but public is not requiring there anything else public ki hojik mogi matam mogi darkar laitre haidana public da song thora kanda shirisu changsu akoi iramdam akoi punsi akoi na kangane hojikti song thok ba hore as a thamjage okay tamo hojik se breaking news myam ma lai hojik mafam hojik ikoi numidang gi matam oi gi baga haidare ningtam tha changsalapagi mamsalapa timing si ge iroina na Manipur gi tonga mafam sing da maira ge rally chatpa hogre marui na kakching da thawal da amsung tonga Manipur gi peripheral area sing da Manipur gi ima indon इशियल मैम थोला कांदा मैरा की रैली चला कांदा ngarang terror की ओइबा थौलुंग हाइदारे act of terrorism yam ruthless ओइबा savagery ओइबा brutal ओइबा act सिगी मायक्ता मियाम इहो होबा हरख्रे मसिगी मथक्ता ngasi MLA सिंगी युम दा थोमजन बगी खोंथांग सि लेप लेतरी मणिपुर की तोंगा MLA सिंगी युम दा चंगा कांदा मिनिस्टर सिंगी युम दा चंगा कांदा मियाम खोइसोंग रब मियाम ना थोमजलकपा गी थोंग अमदि खोंथांग मैम अमा लाई मसिगी इरोइनना MLA खरदी MLA फम दगी resign तौनबगी वाइफ सिंग मपुंग ओइना BJP के MLA सिंग हायेंग resign तौगने हैबगी मदुगी वाइफ सिंग आइखोय मीडिया सिंग दा रिपोर्ट तौनरकली मसिग लोइनना आइखोय हौजिक मकि ओइना दि मदुगी ममिंग मथा पंजगी रोइगे MLA मियाम गी एहो हाइबताने मियाम ने MLA गी युमदा थोमजन बगल ओइना MLA फाव पुथुरागा मियाम ग लोइनना चटमिना बगी विजुअल सिंग हौजिक लेरे लाइव फिल्म सी द आई मरोइना आई तमो कपुर मुक लाचनिंग बजे तमो हाइब डेवलपमेंट सिंसी तमो कमाइन एक्सेस तोई का तमो ऑब्जर्वेशन कमाइन लई मियाम सी गी ओइबा मूवमेंट सी मौंग अमदा लापगी फिल्म म हुजिक से लाई हाबा तारे मसे कनातन एक्सपेक्ट तौदबनी तौबदबो मियाम साथी डिस्टर्ब ओइरे मियाम साथी पेंद्रे नुवाइट्रे खोइछोंग रे बसे मदे मयक सेंगे मसे इरुइन नंगांग मेजोराम दा चधगिबा प्रोटेस्ट अमदा मणिपुर मफम दद लेरिबा मैतै सिंगी मतंग द पनगिबा वफम मयाम अमसिसु अनोबा डेवलपमेंट अमनि तमो कमाइन येंगी हाइबा वहंगनि से
masi Miraj aina su kwaina masi aikoi punamana ayamba aikoi gi kano singna hai tare aikoi gi social activists kang de natragana aikoi gi praja gi section of our aikoi gi peoples ko every section of our aikoi gi leiriba praja gi section ayamba de sum hairaga sum lakpani aikoi gi sarkar party par ruling amade opposition da leibiriba mayam sida ko masi gi ihosila kani majau horakani na koi gyan tabiu na koi public siga loina na satpiu public ka loina na satpiu se kuireba aduna hojik tholai ba porsi Miraj masidi lusing bayong da ba maram de koi gaina sai panjaki bado June 19 da thoki ba du gumba koi gi lusing bayong da ba koi gi mamai chum bayong da ba yam sathi masi mamai chum magadi koi gi tawhaning da ba thodok si na thaira satpe ba adu ngasi thoi ba thodok si di June 19 gi mamai chum da ba thodok tu ne ba aduna masi yam sathi ba ke no yam tholakani masi kana gumam hekta mamai chamsil laga chum bangam bagi sakti su leite aduna masida aduga hojik MLA singna resignation to makoi resign to khotpa kai sidi ai di maduna public ta khoi da kari mata maduna effect oni fc ai da thasab leite ko madu nothing kano hai sini madu gi potuna khoi gi prasada inotama natraga message ma madu gi kano ma madu maru ba pota mani kan madu khaningai leite en khali themali madu yam themali aduna ta ai gi motadi makoi resignation to huningde masagi responsible खन्ना थबक तो होनिंगी मखोय मसागी रेस्पोंसिबल थादोगा नाथैरगा चेंबा माली मदु ngasi मियामना थोगारक मै थारक मयाम सु उबा मतम मदु चेंबा मानबा पोड मसु इसाद फावी अदुना मसिगी पोस्टिंग सिदी खरा मतान चादे न खली मिराज मदु महतदी लेरिबा मणिपुर की मै होरबा प्रजा सिंह से मखोय ग लोनना स्टैंड तो बम मखोय थोलगा नखोय दमा अखोय मानजिन थाना अखोय थबक तौगनी प्रजा की दमक ताना चोंथोकपदो मदुनि हन पामी अदुगा इन मसिदा मिराज पन्निंग बसी नहांग मिजोराम की मतांग सु थंबिरक पसे हौजिक असुमाइना बर्निंग ओरिंग मथक सिदा मणिपुर की थमोय याम सोतो बाई नसाई कपिदुनी अनांग सिंग की फोटो मतम दन ना की अहम क्वेश्चन दा आईपी जगर था याम इमोशनल होई की आई कपेबा करी दमतुन येंगमदबा अखोई से हौजिक मैतै हेबा जाति अदगी अखोई इसाद पन मतमदा ngmu ama iron bada hamna ngmu ama fawda bazar dagi ahing bala ko matamda ko hatpanam deba हापनम देबा अदु नुसी गरबा इनोसेंट करीम त खंज दबांगांग अदुगुम लबा सही फो फाद्रि बांगांग मबु हाई हतलगा हात पकाइसे हाइदलगा हात पकाइसी उठुम थोमा हात पकाइसी दि मसीदी मियोय बामी गो वखल नत्रे मदुदी अदुना कुकी हाइबसे मखोइसी दे आर बीस a kind of beast मखोइसी सा मखल मने से आई थमजनिंगे मसी मतांगसिदा अदुना मसीदा दहानगी मिराज यामने कनो तो बमना अखोगी कनो से बोरो बेखरादा तौरिबा थोदोक से CRPF ओरमबगी खरा फबने नै खल्ले CRPF नतना अखोगी हानगी आई ममिंग पनिंद्रे को हानगी लेमिबा ग्रुप अखोगी इंडियन सेंट्रल फोर्स आई तारे मदु ओरमगदी मिसनी सोंगी मथता मेरा सीगनी मंदी करिनो ने मखोई कुमै येंग लैनेबा अदुबो CRPF पर्सनल सिंदो आई रियली थैंक्स मखोई बु थागली मखोई की कनो दुबो मखोई की बटालियन खंदे मखोई की ग्रुप तो बाइना थागली करी की दमतनो हाई मतमदा मखोई दा मिसु मिखन नाइ की दबा को खुंजा सिंदा मखोई ना लाखी बसिन मिराजी सम सम लाखी बनते मफम दुदा बोरो बेकरा दुदा अखोई रिलीफ कैंप दमी सामगी मथकता लैरिबा पुना मसिलो सिंगेन लाखी बनेबा बोरो बेकरा की एवरी सिटीजन लैरिबा मिशन प्रजा अमदी रिलीफ कैंप लैरिबा पुना मक्सी टारगेट तो रखिबा थबक नेबा अदुबु अखोई CRPF पर्सनल सिंदु लैखिबगी दमक मखोई मदु माइ पाखिदे मदुगी दमक आइना अखोई CRPF कनो बुसोई असम रियली आई थैंक्स टोई अदुगा हौजिकी आइना कनो चंसिलक मतमदा मिराज हौजिकी मिजोराम की नान पनबी बसे मिजोराम की पोर्टसी करिगी दमकनो मणिपुर स्टेट की एवरी इश्यूज दा मिजोराम ने खुद अदुकी मतिक थिंजन गदो बसे करिगिनो सिनी चीफ मिनिस्टर दे होरगा मखोगी प्रजा पुनमक आइना मसी पाव फंग मतमदा कनो मिराज मिजोराम की से गांव पुंग निफान दगी मोय पुंग तरा फोबा हाइबनी मखोगी नोटिस ता पुंग तरा खरे हेन सथखियबा मिजोराम दा कैंडल प्रोटेस्ट समा कैंडल लाइटिंग प्रोटेस्ट म तौखियबा मखोगी मसीदा यावरिसी अखोना ममांग ताखिदबा ममांग सुता ताखिदबा सही कुन कुंथ्रागी ममांगदगी मिजोगी अखोना YMA गुंबा दगी मिजोगी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन CSO ममिंग मयाम म अखोई ताब लैयेबा अखोना ममांग सुता ताखिद्रिबा हाइतारे लैरंबे मतमदुदा अदुका अमा का मिजो डिफेंस लीग ऐसे मिजो डिफेंस लीग की
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯂꯥꯏꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯉꯥꯡ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯅꯠꯇꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ YMA ꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯌꯪ ꯃꯤꯖꯣ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣ ꯖꯤꯔꯂꯥꯏ ꯄꯥꯎꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯤꯖꯣꯒꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤꯗ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ZPM MNF ko INC Indian National Congress BJP MPC MZP NUP MSIP YMA lo yaure basi ko Yes. makoina tori basi first resolution da makoi gi video clip to mayek seng na tare ure makoina haisi atai na teba on or before 30 November 2024 30 November hojik lai sali ba tha se gi 30 November phawda maitai Mizoram da leriba maitai punamak se sakhi ga dabani karigumba satraba makoi gi lon da haise makoi gi lon da haliba posi English ta ikoi na haninga gadi karigumba sakki doba you will face the consequences I believe yam sathi bi jani ko mona tori ba kano se order se masi toba matamda asauba group kharana tawren khala se ba CSO ko ruling da laiba makoi kari yaubi bano sinida makoi yentham thotro maitai amadi kuki lanse hojik satari base makoi observe to biyo bai khona gadi nithino observe to biyo makoi gi manung da makoi gi feelings kuki sin da makoi support le mane ba maram de loan si makoi ga sum the lonely sajat chacha yu thakse sum iman man bani na manung da makoi na emotionally makoi na support to biyo from bi ka no sinida masi yam phajada ba port mane ba masi gi matang sida aine India government gi punging sing ba maram di MIRAJ aina thamjaning bada Mizoram gi people singda Mizoram gi praja sing gi thamoi da ngasi phobada aikoi gi India Gandhi gi matam da air bombing to raga makoi gi terrorist sing amadi makoi gi kano si mayon thadat ki base masi gi nuai ta basi Mizoram gi praja sing da ngasi su lai ri ne lo we ba madugi praman ne ba madugi praman ai bo ina seng na haizer ba matam da Mizoram gi aikoi gi CM laldo homana America gi mafam ani da Maryland da gi mafam ani da ko handak ngan ki ba wafam da Assam yaure Tripura yaure ko Manipur yaure da gi Mizoram yaure da Nagaland yaure even Bangladesh yaure da Myanmar gi machet sing si punsil kanda aikoi Christian country ma ningtam ba Christian state ama sen na ba aikoi sem sare ka na mahanga Mizo kanu gi America gi mafam ani da ka CM ma ngam base masina takpati India yekna bane hai kare India se makoi yekna bane se direct haire ba India se makoi yekna bane se direct haire kari gino makoi na se makoi kanu gi Mizoram gi aikoi gi language da kati haning Mizoram gi thibong gre sari ba asing ba language ka se publication ba kanu da season na ning de ba MIRAJ adubu aikoi so asau ba aikoi so thamoi pali pem ba isa isu ima isa mem sa hat kalpa amaram di amadi makoi na maitai gi Manipur gi mathata makoi na kra yenchil lakpa maitai sing even Manipur da Mizo le ta ba Manipur da even Mizo sing sing le ba kari oi ga da ka se makoi khangbra sini nungsi sana na le ga da ba ne ba makoi mateng pa ngo ba maitai sing asui ba da natra ga na kuki sing gi asui ana thoi ba si makoi as a neighboring state makoi mateng pa bi oi ko ya ge ba madu na te ba makoi na to si directly kuki da support ne ba masi gi matang sida aina haizening ba si central government kari to ri ge sini central government se kari to bi ri no hojik se mandi directly CM amana yamna unconstitutional hoiba speech natro manu biru isa ha against the Indian constitution natro lal hoba amana terrorist amana amnatragan underground group amana season nagada wari ngatne ba Mizoram gi CM amana harise mala ri hi to bra mama sasi la ri to bra mana asiku bal language season na reba India government bu form season na riba language sing si masi la ri to ba misala no masi IPS officer amane ba akhona tajab ma se IPS officer ma so era me aye ko adu aragadi lo karino ko lo na khanna ba mahana asin ba magi speech
ama man nang pangamba haibasi aduso against the India government, against the Indian constitution. Now pangamba privacy da targa le India government si kari gino sini. Central government si targa le dosi kari gino sini be kun hanging se. Aduna thamo yam na pen da ba adu makan nate si. Manipur ki pauninal kani yauri basi basi kano Myanmar masa natro. Masi Myanmar masa or magasu Manipur ki citizen na oi na Manipur da vote later masi elected na oi rabne ba. Ma ba elected person amana underground sing koi ki cookie ki kano sing siga samnara kanda to khaina ta gani kai na ngal pada tar na le India government sikari kino sini. Biras. Central government si asing na punam si makoi tasin na maitai muthat ke habra matan si BJP government da central government da yo wang ma ning eba miras hindutva ka si BJP ne yam thaja ba makoi ki ideology makoi ki wakan no ne ba hindutva se ho jinga si kada sakar ge si ni north east ta kichor marak ta hai tare yam distinct oina thambal gumna khoi ki chokhat laga lei ba hindu yam distinct one lei si maitai khak tane ba maximum maitai gi khoi gi population lei si the maximum hindu oina lei si notice yam distinct one hindu sing si Manipur gi notice lei ba hindu sing se sahi ani maya burning oidana misi mina angan nupi angan khaktana terrorism chathadana halaba matam sida yenga lei ba BJP gi hindu to ba wakalon ji kai sakar ge sini aina mingi se ko adu oragadi makoisi board mayagi hindu tupa ka na makoisi hindu singu nungsiba saba board khak loba yana na ba asoba views akoi gi lady ba kano sing board mayagi politician to we ba asi gu basi to khan ninge ba hausi aduna atuba matamda India government na hariba Mizoram gi CM gi mathakta ko so cause notice speed na makoisi magi mathakta action lo khotba yara ba thabang ngakta ne ba se Mizoram di CM mana adu so misam nate CM chief minister mana magi karimata direct yaud bagi type ta aduga direct challenge ni India government ga mana to si kari to bangam ni case ni adu di asin government of India sin Manipur ki praja sing kan ni ai bagi thajab se khud ka man tham do no ba kamal le ga gi mesini adu or di ke do batai ngasai gi praja ai khud khud na chu batai bo tai do adu la ka ne ba adu asin matang sida ina haining ba se Nasidi Miraj ai phone Manipur ki lady ba khoi ki yelhomi puna maksida lady ba yelhomi puna maksige khoi ki manung mapan ki lady ba isilino sing ko that may be underground or you is no natraga na mission mo is no adu ko khulai fai ba khulna pa so is no ba ai openly ai invite to pa me ba mandi kar ki no ma matamda ichal ise ima isa mapam khangdana Iba anang phoba minum silai ta na halagadi nakoi puna makadori ge Manipur ki yelhomi puna makadori ge amato ne punsil laga totally kano si cookie have group si maru fokki ba madar ka lai ba ko state sida okay tam thank you okay masali matang se masali ko na ba ta miras nam thong na ba do nam thong na ba madar ka lai ba nam thong na ba ha posi mai te na ga season na de ko masi cookie na hale ba season na ba Manipur da maitai hai baza se maitai se muthat kani hai basi cookie ya hanba makoi ki slogan ne ba adu di cookie na maitai muthat ke har ga di maitai di sum yenga ga legadra adu Manipur ki atopa le riba yelhomi sinsine yenga ga le do madu matam natre ho je ga ina hajaning base adu ne isilina ori riba khoi ki muslim isilina sing Manipur le riba muslim family sing naga family de le riba khoi ki yelhomi Asing ba yelhomi blood Manipur ki blood oiriba yelhomi sing se punsin badar ka lai madu ki damak taina miyam punam pu invite to jeri miyam the message pizeri punam si punsin laganda ai khoi isagi iramdam se ai khoi na napna tana ai khoi ki central government da khoi thaja ba thamaga hing badu de khoi hing manga maroeba okay thank you so much tamo yam ngai je Myanmar Mizoram da jik ba issue amba aduga Mizoram da leba maitai sing da ultimatum pirak pa haiba simak yamna yam laibak tivani aduga ikoi ki hojik Manipur da su mezo sing lady masi gi matang da hai tare bayam pan bi gi yam ngai je mathang je ai tamo da laksage tamo santi da laksaning ma je tamo hojik di wakhan na madi khanvam di thoe bata mo ko masai ge koina khallu bana masai ge angang ni natraga nupi ni ade moise haloi haiba ge ko expectation am ko koina lairu bani miyoi bani haiba ge aduna tongana thamgra kan moina madu hat ngai mamang da moida ai koina si hata raga di
makha tabse kari oirakade ge moi soidana madu khalamgane na tamo expect tawe adu itaragade ekhoina makha tabse kari oirakade ge na tamo asa to ye have tare hoji yam inhuman oina yam brutal in a savagery oiva yamna in an act of terror da angang ahum amadi nupi ahum se civilian taruk se hatu kharba matung sida hojik se makha tabse kari no sine tamo kari oirakpe yai sin tamo kari habini makha tabse se adum mogi agenda se di yam clear way ba ko the Christian state have se si yam clear way ba Christian state na irang hor pa matam da hor pa third me gi du da moina sar ki ba nga sa gi theme do theme ani du su yam important way ba Christian minority me yam se khoi majority Hindus na hale ai gum ba adugi propaganda ani do adagi ka hatara minority tribal majority maiti na hale have do adu du pura western country and the South India daga tongdana khotana moina adu da sympathy si am logre hojisu sympathy dum lawri ba adum lawri adu now aina aigi mota ko aigi suggestion di sine ba ko akhoi gi kanu sida society sida evolve to pa matam da struggle for existence have adum le re ba struggle un to ko do ne ba mi khudi mo yes and the struggle for existence or survival of the fittest have ne ba so we have to learn how to struggle and how to be fit haibane I just be ko ada how to fit haibasi akoi se hojiki yamna emotional oina angang hojiki chathiba photo si u matamda aina aduda khanga da wa khan nga hangi khoina wari sana matunda khanga da wa khon di loigre ngas loigre ba I had expected certain things and that had happened ko adu numitu da ne ba I mitan wa hidu ko human expect with I could not speak but today I can speak ko adu numitu da idea dum khang I thajabi da lai re because okay masai gi moina pari ba target to moina pari ba mission du gi adu gi ne kana no pari so have to ne lepi ba character me am sing do adu ga uraga aina dum khan gare ba ko now akoi se we must know how to struggle in AI se ko we must know how to struggle we are in India ko akoi India se le beta raga di what are the metrics akoi da kamaina fight to wodage kamaina struggle to wodage and how to survive have se mase akoi khanba da ka le ba that means akoi na kamain to dana maruk akoi gi maruk kana oigadage akoi marup sing je kana no akoi da help to ko kana no because akoi ngata sabai tong ngadra aduga akoi gi agenda kari ogadage habasi akoi gi attitude na kamai to odage habasi akoi yam mun khan mata ka le adu masi khan daga di akoi na masi khanadra di masi da akoi na aranba site chalu tara di then fear akoi na tawri ba thabak tu da akoi mu ka hatara ka hata lotion jabi mong dong tap so phate ba ko aina hajar se sine hojik sigi irang ki tawpa matam sida sigi matam hojik oja mayam na haibi gibdo akoi gi MLA yam sing si ka hada resign to su yai resign to do su yai do ka do moi resign to do no moi no lip to chakadam ne tho ha gadam ne khoi puto gadam ni moi na to represent to sia adu de akoi mayam da yaw de na mana sign to bu ya bu do khoi na to bu ya bu pon na te heba adu ta di nang adu ngamne na thoro khibni na ka do resign to do no ai ngamani noi myam se ai represent tong ni na thori na to mission oi ke akoi ngamni akoi the quality du lei quality le je akoi we will fight everything we will do welfare for you we will safeguard you na tholok bana du hojik bo jain to ge na du matul kanu yaw bro hojik tholo to se have ne ai di to biro have ne akoi su follow to ge ka su kai de adu to biro adu myam de chau biro central government ka unabiu ko sida le ba army officers myam acho ba si hojik khogi armed force special part action phanam yaw cholam ni na myam unabiu kari operation tawri kholi to biu khoi kuldip sab ka unabiu myam ji una khona na welfare kamai to godam ne kamai safety kamai to ni khoni dum myam do discuss to biu ba resign to re have na that is not the solution adu to ya pote okay tamo hojik se hojik ki oina breaking news mayam ta thamjage ngasai makhai dagi haitare tong MLA mayam amgi yum da thomjan ba khosauna ra miyam na aduge MLA sing unana bo hona ba aduge sometimes MLA gi yum kaya ama amang ata thoni ge khosauna ra miyam na hojik se thugai ba yekai ba lepa leitri aduge MLA kharagi yum na mai tha ba pho bo yaw gre hojik ki oina ekhoi gi nawya pakhang lakpi gi
MLA KV gi yum da mayam thomjan bagi thomjan gre mathang da hozik thangwi bang kendra gi MLA joy kising gi yum da thomjan li the minister Sushindro gi yum da thomjan li minister Khamsan gi yum da thomjan li aduga minister Singh khara ma MLA khara ma thola kan da public ko wari sana bagi tang siawri miyam si kham theng na saw bagi khoshaunar ba miyam da thomjan bagi iroina na yung kai mai thaba amasung yuma ka amang ta thon ba ma ama yauri hozik miyam gi hosi yamna tense over situation amada leire aduga kanagumba matana haunaruba leitana habata haujuk ko ina de kokomi go boy ma'am lakre adubu masi laksagi mamang dagi su habata manipur gi kachin koya da hozik miyam thola kan lambi thingba magi khoshauno bagi nungai ta bagi emotional oiba ma'am adu expression habata madugi tong tong form ma'am mu uri tamo kamai no imi lai ba miyam gi hosi miyam gi mi hodi tawdabadi yade ko madu masana emotionally tholpang tani ko emotional tholpma matam sida mase akhoi ne amna munna khandaba amsu darka le ko masida akhoi gi ngamu andalon tawbun matum du da akhoi gi sholga phakki bado ngang sida ga adugumba adagi kar haitare phudadana de ko kaidana hospitalize tawdana khotana tawbase sineba songi party na nungai du se ko adu wakhan khan bada kale he se adun de ai haje se ko moigi asomna pabi ba thabak to sigi thabak si tawrega singum kha initiate tawrmoga akoi somna kan mayam se mobilize tawrga irang to hunba se sine ba moigi agenda da masigi agenda se the same thing had happened in Bangladesh ko same thing had happened in Bangladesh asagi mob sina ma homrang khangdana he ta lution bi kan to hoja sigum tamoi thokpa sini moina pami si aduga sigum tamoi thokpa matam sida ai wam ga haijage akhoi gi western portion of Myanmar up to let's say tamu sidi moi hojiki kan hata militant myam sing na control to khreba ko militant myam sing control to khre akhoi gi sei su iraq ma myam thoe aduga America gi election tom daida mu akhoi gi chief minister Mizoram na mung chalaga da mu board mu khomrini basically board khomrini sigi mafam da kuki chin jo koba ama state ama lei adu da leiba state ki kano do adu duna laga adu ngangari do enemy ahum lei kana ngangai se we must unite kana ada ngangoi do adu ngasai gi act ma pass to gibo adu gi party to vote khomba chalini ba ni important breaking news habatare Manipur ge another political development is coming Manipur da kari wakadage have a tambangam Manipur under sis haidana tagline FIBA news amada notice life na hojung in the last 5 minutes the update or news see 19 BJP MLA set to resign tomorrow BJP ke MLA taramapan hayeng si BJP dagi resign to bagi wallet leire hari makata was substantial to we about news till later mayam da mohana thamjage breaking news coming all the way from Northeast Life to people news source amagi matugina Manipur under sis Manipur jauh language alaga leire haibagi news tagline da ngasi ki thagalai ba post mayam gi manung da latest post ama da hojai khun uba phangi baji BJP ki MLA taraga mapan hayeng BJP dagi resign tawragani haibagi YF sini ngasai makai ekhuna fangjaki ba news ta ekhuna fangjaki ba je mayam da su report of baji MLA TH Radhesham MLA Paunum Brozen MLA T Robindro MLA Karam Shyam MLA Ragumani ekhuna maming pan ba ya ba da haibe MLA singasi hayeng resign tawragani haibagi moigi wallet leire haibani hojik laiba anova development da apunba BJP ke MLA taraga mapan hayeng BJP dagi resign tawragani haibagi wallet amalai masingo iroinana ngasigi breaking news mayam makata na thamjage Manipur ki apunba district tareta curfew total curfew khudaki chanaba hogre masigi loinana ngasigi numidang wairang gi pung manga dagi internet numit ni chupna thingbagi warep Manipur ki chief secretary gi order ma ekoi mayam phangre madugi iroinana Manipur ki MLA mani minister gi yumda thomjan ba gi oiba miyam gi iho hoju makha chadari masiga iroinana hoju ki oina Manipur ki kaching koya singda narang chathagi ba yamna terrorist ki oiba ruthless amadi brutal act of terror adugi mayokta miyamna akan mo khongjing chensal ai maya paira kan madugi rally miyam ado yam kanna lai ai awiba round gi oina ikhung ngasai pung mari chupna satharakba ngasigi notice dialogue episode asi lotion gi tang to lojage lotion gi marakta haiba tare ai tamogi walori basu conclude to honjage aduga ai sama point sing atopa panelists digi lojage I'll start it from tamo Colonel Shantikumar tamo digi laksage tamo conclude to bi aina aigi mota aina thamjaning badi akoi struggle tawdabya de akoi gi survival gi damakta adubu akoi wakhan khallaga
wakan khalaga kamaina struggle tawdage habasi yam understand tawdaka le akoi praja sing sudaka le masi se aduga akoina masi ama khaktanga thamjage akoina lenga ki orakadawa lenga ta phamakadawa mising se khanba matamda for few rupees haitare ko for few rupees da aduda lenga ka khamkadawa akoigi elected members sing je khanbiganu adu khanbadagi thoibani si myam se na ai khanjaga ai stamjage. Okay, Tamo, thank you very much. Birendra, Tamo, it's a big development. A big development is coming if it's going to be true. I have a chumbo itaragadi. BJP की MLA तारागा मापनजी हयेंग BJP देगी resign तो बगी मसी के वाइट ले रहे हैं बनी मसी notice live की news source नहीं अदुगा मकाता बन news की substance टोनो बो pointing ले रहे को सुमेयाम ते थमजर के आई तमो दाहन बहंग जनिंगी जे MLA तारागा मापन BJP देगी left तो लगा दे political development खरा दे मणिपुर दे उगदोरी पर है बो वहंग सिनी and again it is at the midst of Housing Lady Manipur, Miyangi, Akan Iho, Makasi, Mapumarang Kangana, Hypatara, unorganized in a laugh for Miyangi Iho, MLA Minister Kagi Yum the Tomden Ba, Kokomina Punkun Medigamanunda, MLA Pumba Manipur, Lakanda, MLA Yankashiko, Pumba, whatever logo when he have a gay, Kokomigi over Philip Lakram, Masigi Matum, the MLA currently resigned to when he have a gay, Wafam C, Fungdor Palekivini, Masigi Makata, Hossi, Apun by MLA Taragamapan, Hayangsi, VJP resigned to when he have a Wafam Sini, how far New Sick, Kayamuyama, Masi. Verified young Novi over a Makata information equivalent of bonus again. How do you follow the notice like a source? 19 BJP MLA are all set to resign from BJP tomorrow. Hi, Tamokar Heaveni. Miraj Agi Wakan the day MLA Taramapan si Pam Tadopagi Mogi Wapam Karela Equa Pam Tadopasiga Irang Toy Basigadi Mona Pam Tadoga su Irang Zidi. ID control to bangamni thazade maram di mipum khuding ma ki thamosi there is nobody who could console the heart mipum khuding ma ki thamoise akoina hoji themjin bagi ingdan bagi phada bagi matam do madu haugre bdai ni hoji laiba pot se karigino hairaga di kukina tasengna Yeknari basi maitai ra haiba pot amalaiba moina di hai we are expecting this separate administration or union territory na moina adu demand taw re haraga maitai halaga phabra nupi angang ka sukhang da basing to halaga phabra ba madu di kaimta madugi moina taliba dabi dugi mari phangna bagi lambi amada lakpadi na te ba ko MLA tarama pantha dok pasina hayeng miam jina kari hani kokina moina pham thadu e haraga Cookie Namogi demand of Batu A, Natragana Ziribam, the capsule of Batu A have a sea cookie the Hangidobule table. Makogi the Aroy Kongao never monitor Ace. Ziribam did 32,000 population never. 32,000 population sida around 9 or 10 see Maitegi Layeva. Then 4 or 5 sina Margineva. Atopa chingmizing zigineba lady be structures is sum yang bi oboko masi da hoji ori ba phibam ko masi akoina already predicted that we are expecting some turmoil in jiribam da karigum kar thok to re jiri koi hanana masi loi hajar dana leirabani aduna hoji ori ba phibam sidadi miyam gi pukning miyam gi wakhan miyam gi asawba khoigi leader amana phaba phatna phaba leader thola agasu madu phada bangam bagi Wang Madalagre, Hausiti, Akoin Isagi, Pirep Logzerani, Kogi sense of belongingness to Madu Akoi Ulani. It is the time to remember what our forefather or ancestors said. Akogi Ipaipuna Hadam Basindo Akoi Karino Habido, Ningsang Akanda, Makogi Mapam the Koina Sadanjali Kat Pibase, Akoina, Akogi the Makta Idebaki, the Makta Loraka, the what Togdangdo, Maduna Utlagani Hadana, Huzikti, Loina Makogi, Mipum Kuding Mana Tauna, Matolapa Masam Chidadi, Tadopana Su, solution Poropangam Gato Bomande, and Hoji Agi Kanoda Lakuda, Jiribam police station gi act Manakta labor oil pump do Maitare Hare. Hoji say, Hoji Maitari Hai. Aduna, not only Akogi Imphal, East, West,
adagi di Bishnupur Kakching Thobal sumaina si khakta natana hujik jiribam dabau si leire hujik kanam tana masigi matang sida di thammo sida ai di thoidongna pen gani na da thajade aduna mi taramapan sina MLA taramapan sina pham thadok charaga su makata ba step aphabam di lakpe ai but hujik cha iba maise moi taramapan sina pham thadok su mutat padinga moi or thadok re haraga su kokina akhoi gi फिरेप से हंटो ओगे अकोई तुमी ले रगे ना कोई दा लांदारा आरो है बसु आईडी हाइडा कनी थाजी दे ओके थैंक यू वेरी मच इमथंग से तमो कपूर रो बिन लाख सके तमो द लाक्सट्रिंग ममांग दा हजु फबद ले अपडेट सिंग ब्रेकिंग न्यूज आरो बिन मियाम दा थमजगे मणिपुर द इंटरनेट थिंग बगी वारेप मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी ना थोप ऑर्डर मगी मतुंग इन लौग्रे अमसुंग मणिपुर की एमएलए मिनिस्टर सिंह की युम दा मियाम दा थोमजन बगी खोंगथांग सिंह हौजी मखाता ना चदरी मसिगे मखा तारकपदा अकोगी मणिपुर की district tareta hojiksi curfew total curfew thamgre aduga masigi makha chatharapada amuk MLA yankai mak habatare excluding kuki jo made marge MLA tara se lokho kan de MLA yankai mak pung kunmeri gi manung de imphal da laktuna manipur kanabagi ferep logodabani haiba kokomi gi ultimatum amasung miyam manipur da leiba miyam punamak thol akanda terrorist oki ek shigi mayokta protest to godabani habagi madugi warep sing lakre candle light rally aduga iroinana ngasi manipur kaching ko ya punamakta lambi thingbugi khongjang changchal lai ki amasung hauji makata na hauji se manipur gi kaching ko ya punamakta maira paira ka da imai bel shi ichel punamakta thola ka da ngarangi yamna act of terror to mayokta protest to khongjang sing hauji changjali hauji makata na anuba new political development am live zi Northeast Life की वेबसाइट ते जुई अमेक सेंगना इरे अदुगा मखोय दा थादोरपा न्यूज बुलेटिन नमगी मतुंगिना MLA ताराग मापन बीजेपी के MLA के तारा मापन जा हेयंग रिजाइन तौरगनी हैबगी मदुगी वारेप तुनी आई तमो कपुर लाक्सगे तमो कमाइना इखोय यंगबी हैबा तारे तमो के अरोइबा मुदिंग पॉइंट जे कमाइन थमिगनी बसी मिराज आई के साइसु थमजर हबदुनी ओके मखोय सी रिजाइन तो होनिंग दे सिगी पुंफम सिदा मखोय दा इखोयना हाइजनिंग बसे इसागी रेस्पॉन्सिबल थादोगा सीएम माली रिजाइन तो बाइबसे मसी तौबिगनु मदुगी महुतदी अखोगी रूलिंग अमदी अखोगी ऑपोजिशन द लेरी बसे आई रूलिंग नि नंग ऑपोजिशन नि हाइबो वाफम से थादोक पिरगा पार्टी दगी रिजाइन तो बनी मोइसे MLA दगी रिजाइन तो बगी वाफम दि नतबा माले पार्टी दगी बीजेपी दगी रिजाइन तो बगी वाफम दि बीजेपी दगी रिजाइन तो बीजेपी दगी रिजाइन तो मतम द बीजेपी की लेरी हौजी सरकार से मपुंग फारकदरा सरकार से मपुंग फारकते मतम द सरकार से न करिगुम कायरगदी कुकी नुपामी थबक से लाओद्रा PR थमजिल कांदा अदुदी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन kasi सेंटर ए नखोय से पुन यारो दो बोर्ड दी काने तोरदी मदुगी रेस्पोंसिबल दुन कनाना लौदोरी के मतम दुदा अदुन अखोय नाइजरी से सरकार से काइबी गनु सरकार से हेक्ता थुगाई बियो है नतेबा अखोय ना लिंजेन माना बियो हौजिक पुंफम सिना डिमांड तोरी बसे को असि करिनो ना मतम अखोय यूनिटी होय बम खक दरकार लेबा कुकी के सिगुम लबे यामना टेररिज्म ओइबे स्टेप से चखला जाथरा बफौदा अखोय भापता बिद्रि बसि करिगिनो अखोय नायबदि अखोय की लीडर सिंदा अखोय की सोशल मीडिया दा करिदा अखोय की सीएम दो सुनु MLA सिंदो सुनु यामना अखोय की सही दबो खोन मयाम हम तारी बको मसि करिदगिनो प्रजागना तौहनिंग मयाम तौरक तबदुगिनेबा तौहनिंग मयाम तौदबसे तौबो यादबसु लेगनी अखोय सु खंगी को इंटरनेशनल लॉ हाइबम लई अमदी पृथ्वी की लेबाग मयाम अमनसो कुमना येंगसिली UN लेरी हेक्ता जाति अमद हेक्ता खुदत नई हटपा हाटपा बॉम्बिंग तौबा काइसी यादबा दुगुम मयाम अमसु लेरी अखोय खंगेबा अदु अयाबा सिंदी यारगो मखै खटगलगा प्रजा सिंगी थमोय प्रजा सिंगी अवाबा सि खंगना खरम मखैदी तौबियो हाइबनेबा टाइमली मदुदा मक्तने पेंदबसे अदुना आइगी मोटदी मिराज हौजिक it is clear now it is very clear हाइदी कुकी ग्रुप से मखोसी टेररिस्ट ओरे हाइबसिमा इट इज वेरी क्लियर मसीमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मदे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना लाउथोकपीबा को मखोई की रेजिग्नेशन के मवाफम सिदि खर लाम थंबियोबा मसी लाउथोकपियो मखोई की मथकता अकनबे एक्शन लोखतपियो अथुबा मतम द मखोई से तथोकनबो होनबियो मरमदी मिराज हुरान बा बिसु कुइबे दे यस आइना गनोदा असिदा फोना DNA test to bayaro eka na makoi na protest to resibu kuki sina DNA test to raga di makoi si Manipur ki citizen na test khangara ni si masana sum direct hype na troja
अदु ओरगदी फोमना मखोइसि मणिपुर की सिटीजन नते सि मसान हाइजबनेबा तौबिनो ना तौखरेबा तौरे अइनो फंगत तौखरे तौदा कंफर्म तौरे मणिपुर की सिटीजन अम तो ओरमद्रे को अदुदी मसी पुनमक्सि इंडिया गवर्नमेंट ना हौजिसि क्लियर ओरे खंगेबा अदु ओरगदी थबक तो ओंखतिरो हाबनिता अखोगी इंडिजिनस ओन लेरिबसिंगसिना कनानो यहोमी नतबा मपानदगी थोरे जो चंगसिन लेरिबा कनोसिंगसिना टेररिस्टसिंगसिना कनानो रिफ्यूजीसिंगसि कनानो दि खंगबनिना जस्ट लोकतम थोपा गवर्नमेंट अनिसिना को वोट एक्शन लोकत पियो ओके अदुगा रेजिग्नेशन तो गिगनो ओके रेजिग्नेशन मसी अखोगी रिक्वेस्ट नि ओके रेजिग्नेशन तो बाइबे से नसै ओजानसो दावनसो थंबिखे इट इज नॉट अ सॉल्यूशन मधुना सॉल्यूशन नतेबा रेजिग्नेशन की बहुत इसा की दायित्व तो लोबियो मणिपुर की प्रजा सिंह सिगी वकल खन्ना अमुतंग लान सिल ओद्रिब फोबदी अइने कयारग हाइजबदो ओके दम अखोगी कनो से खंग चतियो ngамने थोलै नत्रो ngамने थोलै नम तौरमो बीजेपी कांग्रेस यस बीजेपी कांग्रेस कम्युनिस्ट वफन थादो पियो अमुतंग पुनसिन बियो पुनसिन लब मतु लान सिल ओरकन मागी बागी पार्टी दन बियो बा ओके ओके दम थैंक यू वेरी मच अदुगा हुजिक मियाम द मखादा अपडेट सिंग पिजरम गे अदुगा अनुबा अखोगी अपडेट सिंग जो ब्रेकिंग न्यूज के खुतांग द अमसुंग अखोगी प्राइम टाइम न्यूज के खुतांग द मियाम द योहनजरके हुजुक जिक्सी अखोइना लेरिबा मफम सिदे याम कन्ना हाइबा तारे प्रोटेस्ट चदरी हाइबा तारे मियाम गी मपुंग ओइना मसिदा कम्युनिटी पुनमक सुरे हाइबा तारे मसिदा चदरीबा प्रोटेस्ट से अदुगा अखोगी टियर गैस कापकपगी ओइबा एगो हुजुक के ओइना वफम जलेरी मसिदा नदना मणिपुर एमएलए मनि मिनिस्टर कायागी युमदा हुजुक मियाम द थोमजली अमसुंग युम कई कायागी अमांगता थोहनबगी खोंथांग जिं खोइसाव नरो मियाम गी माइकेदगी थुगई अमसुंग एमएलए मिनिस्टर मियाम अम थोला कांदा वारी सानबगी तांकसु मियाम उरी अदुगा मणिपुर की अपुनबा डिस्ट्रिक्ट तारेता कर्फ्यू टोटल कर्फ्यू खुदक चनबा होग्रे इंटरनेट शटडाउन ngasi नुमित निगी ओइना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी न थोपो ऑर्डर मगी मखा पोना एखोगी शटडाउन तौरे अदुगा एमएलए मिनिस्टर सिंह की मरक्तगी पुनः एमएलए मिनिस्टर तारगा मापन बीजेपी पार्टी दगी हायंग रिजाइन तौरगने हैबगी वाफम से नॉट इस्ट लाइफ ना हौजिक पुथोरई मखा ताब न्यूज अपडेट सिंग मियाम द थमजगे अदुगा ngasi की थमजगे बे टॉपिक मर्डर ऑफ 3 women and 3 children ruthless act of terrorism maralitable मिशम नुपी अहुम अमसुंग अंगांग अहुमबु तमथिन मियोबगी मिनुंगसी अमा फाव याउदना हाटोक पिखिबगी एक असि मिनुंगसी याउदबा टेररिज्म की थवंगनि हाइबगी मतंग से खनकिबा ngasi की तांकक से सर अबिगिबा ngasi की पैनलिस्ट पुनमक हाइबा तारे यामग्रबा पैनलिस्ट ने ममिंग लौजर रोइगे अदुगा अखोइ ngasi अरोबा पैनलिस्ट ता सकनायबा आर्मी वेटरन तमुक कर्नल शांति सापम अमसुंग अखोइ की मणिपुर सकनायबा सोशल एक्टिविस्ट तमुक कापुर अमसुंग मणिपुर की सकनायबा सीनियर जर्नलिस्ट तमो चेस वीरेंद्र पुनमक अमुखन थगचरी kai khunu buchari loina ngasi की प्रोग्राम से होबदिक लोय फोमी engtabi की मणिपुर यामबो अमुखन थगचरी kai khunu buchari mayam da ngasi की थोइबा इरांग अमसुंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट mayam की अनोबा अपडेट मियाम द पुदुन लाक्सगे अनोबा ब्रेकिंग न्यूज मन हौजु हौजिक से मणिपुर चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी ता एमएलए अमदि मिनिस्टर सिंह की ओबे इमरजेंसी मीटिंग चथरी आइदना अकोइना सोर्स अमदि के फंगे अदुगा मखा ताबा करी करी डेवलपमेंट लाके हबदु मियाम द थमजगे mayam थगचरी